O te whiwhia o wholofa ma whaatalo whaatu lau mai moanga sa moa i rei fwoi a fiafi. O lea so lua. Aso se furu mare whaare masina le nei. O Januari lo tatu i fwoi a matango le nei tusanga lua whelua se furu ma le lima. Whaatalofa o wholofa. Ia, ma whaatu lima. Ia sa moa o mamalu sa moa o whainga. Pa ia le popo o le pae le solo ri a au talanga tā. Io e fai mai o le fue la velavi. E le ia se vave e le se poto. E le fo i se ata mai. E na te ngafa tauli mai na peto e pulu ma fui na Samoa. O oe o le au mamala. Mai le fasonga au ma le atu folasa. Ia, mai le fo i mata fanua i le si o le fanua. Mai se fo i o mata matangi si o matangi. Mai se fo i o te whalangi i lea te whalangi. Whaata lofa maofo lofa antu. Ma loa fua ai la ua maua. Le lofa maleanga le leo le tantou matai sili le langi. Awa olona lofa ua mafuai o le toi au lia le dei teimi. O le aso ina ua te ale titi valu minuti o le ua te ai le tu lai wha. I le tautua masani ale Blue Wave TV. Ma le porkalame o le tauta ya e whaiva lo tātou wa tunu. I oi al whanau nau te inga lea. I oi, o le whanau nau te inga lea o le loto ina ia tauta iai. Ma le manuia, tauta iai, ma le saonga le mu, ma le fia fia. Ia le whaautunga senga lo tātou watunu, ma le tātou whaatangi tu i le langi, o le tātou whaatuli vai ngau i le tua. Ia ma le tātou whaatuna paulia e peo le tala e whai whioi o le tala le lei. I le aso, ma le aso, ia awa fo i le tua malona fina ngalo e le ngata i le o manu whaasifo mai langi. Ia awa Samoa, maona tangata. Melea, o le ua tongi pātau le abe le uru le tautongia le tamo alai i atua. Ia ua whaalitino le lofo le tua. Ele umwhai o le tātou toi whei loai. Ma ngā whetau o le soifua, e pei o le tala no whai le teine, o le utongi tupaitea. Ia ua le alofa, ia maleanga le lei. Tai tama o le tātou matai sili le langi. Ma lor se kumrui, ia mai o e Samoa. Ka fio lai le nei vai tau o le pisi. Te ilo i le pisi o mga ala o Amerika. Te ilo i le pisi o mga ala o California i le meo lo tupu ai le mu. Pe tusa ma le lunga o le social media le dei taimi a meise upenga ta whaalangi. Ia i tūlanga fo i o meo lo o te tupu e le ngata o atu nuu i fafu. Ia a o Samoa i te tono si o tātu watu. Rua mese tūlanga o le porokiki wata o tau mai ei nei. Ta violai, ta fefe, i le mea utula i mai. Ia, vele dei taimi, au te whaatalofa, ma ua whaalofa atua. A whela au whaatalofa i whio i o le tala le leima au una te tofia le atua o le taimi pito i mo o mia le nei o le pito la au no le atua. Te talo whaataua nau tangitu i le atua. Ina ia sanga i mai au na fofonga lofa. Ia se ia liu walo mai au ale ngase a malo, ngase a pati, ngase a porkiki. Ia, o loo whapena o na whetongi ia i whasoio tua oi. Ioi. Tongi atu i o tongi mai i toso atu i o toso mai. Ia, ua fue lave ua avea ma fue lave ua asatia umai ma afia umai le totelo tangata. Ia, o le tātou te talo le i le tua e tau walatu whio i o le talo le lei, whaavitai mo le lau wai no le upu whaavitai. Ia, i tūlanga o la tau whaamanuia, wa lau sa ai whaiboro tātou tiro. A whi mai lau whaamaloma lau whaatalofa i nei o tātou ta māma tina mātutua o loo tāli mau mai, ma tapu i mai maota malawa i le dei taimi, po whia lava, po Amerika, po New Zealand, po Australia, po le Pasifika, ma le tafar ke lope, po o tonu fo i o si o tātou watunu i o polu ma savai, ma nono ma apolima e mesi fo o le tātou motu a uso o tutuila manua, o tou o matu o le lauao sina, au lo o tapu ia whaiva, wha mai tau te po le fala, maula le ula, to i a muri papanga a wā le manuia, o alo matama whanau o Samoa, whaafete yatu wha malo atu. E le siri fo i le ta i lori tāpu ai. E le rei fo i aso, e mese fo i o whaiva, o whea ngai maru tātou tiro. E o noa whea mai leo lau wha maloma, lau wha talo whai au whai ngā ruenga, tangata ngā lului, a whaisa e whai ngā ruenga, le ni aso, po o loo wha au au pea ngā ruenga,
o e tonu wa le o te whaatalofa atuai malo le tau. Malo fai o le whaipa wa tongi o se se wa lagatila wa whaapulou le tualima wha malo le ngā lulue le ne aso. Ia wa tau fo ile ai o le tāpalenga e pe o le tala i vai e le ngata fo ilea ia ai wa tau fo ile tūlanga o lau bank account la tōia o le fu amatana kilingi e siri vai tōng tiring 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 ia awa ana e wha vai nei ma e vili mai ma tūlanga uma wha pena te fifi ai longa a e fifi ai longa a taule ne yaso a talo fale ya te bo ma pa anga proclame like love and share o le proclame le aso le nei ai tatou te le whaanga solo i masania i mata upu. E leto e nama le laina, le tele o le fisili e mamalu o le aturu. Ai mai se lava i latou, sa o latou palo taina le malo fou, ma le whainga malo fou, le whaatua i le atua sa mo botasi. O le madua i tele o fisili e tangata lango lango sua. E le ngata fo i le, a le atunu antoa walanga, e to ai titia nisi o lo tau whai, fia interfia la ko mara ko si kaili mama po ala ko HRPP a onisi o mole lava lo la tunu le yo la uno no fo lava ma tu watu iluma ile tua le fainga malo watu mai wala tu taliena o tangata fo ila ia fa o popo ia i matangata na la tu palo taina le fainga malo watu mai o lela o matua i fesili le taimi nei what happened o le ale mea watupu. O le ale mea watu le mai. O fea foi o le ngai, o fea siri ngai le uku le mai. O le whamata o se mea sa te tau ona malu pui puia, whamata se mea sa te tau ona fo ia, ai le i ono pāke kele pe o le alu o le mūla le ua matua i whaakama i, by the way, ua whaanoa noa ina ua whaalonga tunga. Ua whaatama ia mai ai ma le Universal Studio, ka fiolai. Ele i mamau atu na masina te nei na mawa 11 noa mata whau e misi ofi nei o le Universal Studio. Ka lo fai. Ia ua tau me le tala ua matua i whaatama ia malafa. I whai ngā le afi. Le winga la le tala pe ua mana tua. Whaamata o se issue po se mata, upu po se whaafika hauli sa te tau ona fo ia. Whaamata sa le te tau o nao o mai le tu ai ngā o ngā. Le aso fina ngalo. Whaamata sa, wale ei se ko whaama se whaukanga a ka i ka i oro kula i mai ko kungo le whaatotua i le tu sa mo utasi. La tau te lima ina ile nei mata upu ina ia maua le tasi e toe lau sa ai ma whaau aura la tau tua. Yes, oro whaau pia alo winga o whaamitalanga. Ua vai manua. O vaenga o malo o kofisiri ai a misi o tūlanga iala o le tūlafon. Ela leo o toi na wai le fiafile nei a misi fo o le fionga ia sunga li ataua. O toi a ame mai le 18. E misi o sunga le li loia e a sao niuni se leni. Se iso mai se i wha amangingo le kili o nisi o vaenga. Awa o le mele la alta tau vai atu iai. O le upu moni lava sa mua malau mai moanga. O lea i whaia whainga pāroka kele. O lea le anta tau toi wā ai, e aua ina toi fo, i toi whaini whainga wha masinonga wha alo toi whare. I to tonu al vaenga wha upu whai. O i ngāi o ngokua i aile vaenga lea. Na tau wha whonga e le i mamau atu nei le fiafi. Lea, for the first time, o le teimi mua mai se teimi umi. O lea ua mawhai ai ona so mai le fionga tamaitai pāle mia. Se i ona whonga ina nisio, o vaenga o tūla i mai. Ma se itali ne fesili a i lai tau fo i o le mātou fo i pito na au le media. O le tele la o isi o fesili na whaia na nei whaafitai tele lava ia i lai tau sa au tuwa atu ma maualo lai tau o vanoa. Kei role meanga o kaulangonga i ngangangi. Pia kangia mai e yeri ka ngaka lai kau ua mai le ua au fai fesili. E pia kangia mai. E yeri ka ngaka lai ku mar koko. Pia kau ka fiofi mai yei pe over ka fiofi ngoi. E pia yei me mawhainga e fesili ni yei me ka ele o yei.
e pe ia kangia mai sia ka ko wa miu ai foringa mai for kanga kalenga ngofo fa ka ka ia fai ngo fesili ma ko wa ngwa pe ia kangia mai sia kanga ka fo ile le pe fa le ha ke le pe musu e ka fesili ni fesili fa ka yeah anyway mai maule avano I tulanga tele yo isi fesili sa ka fai ai tolo pulo fa te tele after tele to tele tole to lo atu o to so e ia la vai ngor fa kar nganga lea ua tulaʻi mai isi fesili kele o le fesili ngo me la kasi lea la e le ngata o nisi mau fesili e fiafe o le a faia sauni a o le magic question lea o le a fesilingia ma o le a sta pena fo le sunga le li loia e tali ina le fesili lea o le kali fo ile nga mo o ko loia ia la ko ka penga ko kifinga uma ko fusu wa ile melea yes o le fesili lenga le ua manino le saunoaga le fioga tamaiti palemia fai mai lana saunoaga e mafai e le vaega faaupufai ona aveese lona tofi taʻitaʻi ae latou te lē mafaia ona aveesea lona tofi palemia lona uiga e atagia mai o sioga kofi palemia ga sau maia mai le lako oi leai e ave I o le palemene o le mea le ua tulaʻi mai so le le ia ese le levo le o ia I le malo sio pro ki sa mo e oi la ngo le tali le na le na tali ya nei le media yes e pure ar va nga fa so la nga ke yo inga sooner or later e ono ave ese ia mar tofi tai yo le paki but later Iwe. Sia ko nga nguere wa I fia ka mai. Later. Ele ma fai ai la. Ele paki. O nga ave esia. Longa kofi fa pale mia. Lono winga tangia mai o se tofi na fio mai lava mai mai lona I tu malo. Ioi. Lua e tangia mai o se tofi pale mia sa palo taina I tonu o le pale meni. Tolu e fōlinga mai o le tofi pale mia ua whaasi maina I lano le tūla fono mō na o ia. Ia wa ofisiri ngai lela ofisiri. Saka kau ofisiri ai se sianga lela. Ua utara noa uia le matupito la o familia. E aunga umai kasi ko ofisiri. Oh my good boy. E aunga umai kasi ko ofisiri ang whai kulo. Ai anga maua le avango e whai eisa ofisiri. Afu anga fu ile lea ling fa fefe la vionga kama kai pane mia isa u fa sanga I masiata. Yeah. Awa ona kongwa. E ma wai fa le fsiri anga lela sa ka fsiri anga lela. Okay, o le la wa sa no mai. E ma fai van fa nga vesi e fa kai kai. Ai le fa nga vesi e lo par mi fsiri. O in kofia lo par mia. Ai. O fsiri o nga kofia lo par mia. Ma kofi o matu ia tu lo patu fo na tofi el to ainga nga kofi el parmengi no si ke fa ai si hangi fesili nga ole o fesili fa mai o ala ko ngia ko fo isi fa fesili e mo fo ia va la na le tu lo ni sio ila to sa they stood their ground ia pe ole fionga ya le lua ame ia la ngor kengor mo iwe ia manisi a fo yo ila tolo tu stale peno fa tu tau lif kela yo ma ofisili sa ka ofisili mia o le si ofisili sa tau no ofisili ai fa taila o le atangia mai o le wa esa no mai lo sunga tawa tai pa mia e le se lunga tu la fono rule of law I like that ofisili ai se ala na ile fa ya me le ile si au mingiska ai se an menga ile fa ya ile treatments there ina ua moria mfai ia ma moria le miliongia ai moria palangi ngale ia ia le lausui pale mia I le ua paku ai se ala nga ile ka ngoi fa unga le fa pe ona ti sa no mai no pari se vai fisili ia anyhow ta tele fa ia tua ya le mea ia se a ua mau alo fo ile le avangoa fanga lo le malo ioi a mo lo la ya se ar kami ofisili ele o foi ngisi ofisili ele na fa ia tu fa pena la ule na fa so a ua matua ma ua lele ia le avanoa e pingi ei fisili fai roa
ale mana ia fisilia amele na fisilia tu lo le fionga le dua o ma wale le ya la ma wale le mai fa le fionga tama tai pani mia iyo leva na tauna minoi fa fa unga ana le pulesa mai lava matapisa mai tuila e pamali tuanga ele move lo o le timing now pe kali mai le fionga kama kai pani mia e pule a u le kai mi o ke kari ko wa fa winga fa fengo fienga la ntali e pule a u e le taimi mai pule ka or kai pule ia le taimi po le vave po kwai it's up to her she's the boss la sa o ngai ai o le taimi na no for exercise ai le fai ngol melia ma action nai langa fai unga e na ia fa malo loina loa le na minister sinia o taimi ko nganga o fa fianga sa mala mai ku le epa you need to do the right thing for me wa makua fo wa ka mai fo wa poko o le vanga e loa me sa ka ko fai o le vanga ka mai fai loa please i le va ai atu la le to tele po o le lava le fai mai o lau fa ko fala inga e pule ha o ilunga kai a o le taimi na tupu ai le mea lea ua lava le ngā e fai maso tanga i le va ai atu o le atu o te leilo po o lewa i le tatu ofisa ia sunga li atua Godfather ia mse sunga ia saumi ai o le si vaenga lea e toi fa mani no tuai non o te tele no wa su mai le atua na ma toi fa so lea e winga i tanto fikas ia sa batu tatu wa morning show and nothing to te fioto the key words le na mavatua ma le atua ele se fikas na lango be tonu ana na vili atu ma au mai to tonu or so upu or caucus however mana tua mai foi o to le sama fa ya tu mali antawa as of now il termina the show il tato morning show le na ma fa ya tu o lo fa anga solo fono tanga one on one ale lo makua ku lo le fionga tama tai pale mia ma mingi ska ma sui mingi ska lai fa solo mana tua mai la o ina tonu wana li waile si to tele yes o ina tonu na li waile si to tele o le au ngā o le vaenga lea. Se whakula o kala lea sa mo. A iai kua o paka kua leanga ua le vanga uka pisa. I was one of the first host ngā a maka ho criticizing le leadership of me way back. E sa ola utala. If you agree with me, kango Presley like ma le lafi. Pea e agree la ukala. Wa leva kele nga o criticizing ina ua over ayatu ua ia lese ia le a leanga leo kele ko kongo le pale mengi a makarongo pisa mai nga o sia kako leadership o sia kako wa mio o kifa o inga ngola ngai o mea lililo ma yanga ka usu e ilunga o le a maintain pea le lililo o le a continue lililo i pea e lese mea sa ilunga ento sila ia i tama to felo ai Brisbane to fo i mai leo la utana le vaenga le ai se ao nga o mea ngai sa mo le ku hu e pele le loto ai se ao nga me utato va ai temile nei o faalinga o mai ale tua e ka o mai ia i tato who this and this and this person is yeah o le kaimile ngai o le kaimi o le revelations se aku mele la wodi ia la fiang kenga hui this is the revealing time o le kaimi o le reveal o le revelation le ua failo o umar kaimi o le revolution o mo le time o le revolution le nga ka wai i o le nga ka wasa hasa ma ye finga winga o le pe afa ye ke mala i winga u pu fa ye kon o umar time nga o le time la ngi it's a revelation time o le ala winga o le tala o le o reveal ma ya ka ko o ai le au pepelo o ai le fa folinga o ai le su emea o ai le manava o le ala winga o le manava o le ai e fa kauri ko file ai fa ingoa ka manga o le mangava iyo o le mangava wa imo kula fa le nga nga feo ai disko kele o le ai e ia la ma fai pule tulo le o feo ai o le ai iyo o ave ese lona loto ile nau le fai o le ametonu onga o le faspovi o le al faspovi le nga o meinga fai le meeting ngafi
e o tala na fai associate minister. O upu nga fai associate minister whaafitai I associate minister po minister o lango ia tutu mau e le whakawinga o kou. A upu nga ave iai. A e le kuia ke au. E ave ese rau ka vale. O a uma pengifiki o me masanginga e travel ai o komiki me uma ke adu ai fafo me uma strip ese uma me nga moi. Sisi na mai samo. O ko vai o le fasu finga o ngi kulo o sui o ka ko kumalo o le kumalo alea ai sau fasu fir ngi ko inga kanga kai me ai. Fa fe la ve sengo ka vale ma ku ye kofi. E nga uko fafonga e uma te fo i mal proclame. Tau o sari le malo I le malo longa. Tau te o le malo longa. O le wa wo longa o le witono le ofisa ia godfather. O le fiafi fo I le nei. O le ata to wo mo tuaya. Pein ofa ya tu. O le process le alu le kaimini ngai. O le process o le failo sa o ai kumalo. Le au eli au lo ma le au fia fai mea. Ma le au le fio ese ma mingiska. Ona ua sua malie lava. A o le lelei o upu. O le popoko e fai upu. Yes. Post mai kunga post ali si mingiska. Le mfa makua lea o fe mo wai. I post mai lunga for mai. We are still the fast party is the government. Really? Avai kako ie. E umatau tito e fo ia wili ili mawa ili. Sika kokun malolonga. Makua fa vevela lau ipukoko. O lau kofe. Pa ingi au whangu vai se whai tu yo luma. A tatu fo ima. O le a tatu me I tai le ngalua o le tai. To ai tau nuu no fo sunga ya se sao mi se leni. O le loia. O le a tatu walu e tūlanga whamunino ina. Po ai kongo i eile maro si anga. E nate ave ese ai stofinga pale mia. Mai so se kangaka. Tatu atu malolonga. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Working from home. Te whaafela ia tūri te liu mai o le tātou proclame I malolonga masani le rifoi vanga o le fiafi ina ua. Tolu se furu ma le fitu minute le ua te ainei le itu la e wha. Malo le tautua sa moa le aturu e pele le loto. Ma le nganga awa pe fo le fato a e tune in mai fato a ola lau TV o lau telefoni. Ia, whaatalo whantu o proclame o le tauta iai. Ia, le vanga o le fiafi. O le uto ai tau nuu I sunga le ataua. Tolo wa mise fo I sunga ia. Sauni sunga I le li loia. Ia, mise o godfather. Pi o si la fiai. Na ole nei se kone a se kau e langa o kamapi o kau maua se la fu le langa ele se ele fio mai lunga le fio ofisa na sa vale lunga si tau to te si la mana vale wodi ona fa filo ele lunga programa le vanga ole fiafi peitai o vaenga ta ua ia ole ata to wau ili le fiafi le nei antonu ole ama fai ona tali umai le tele ofisili wa ole upu moni la vai le taimi le nei o lo fa tari le atunu ai mai se o ila tou na la tou filifilia le vanga fa fai ale le palota ma tu ina tu iai e ave mo la tou loto atoa e tu malo e o tu no fai le filifili ngala tu mo le rumana I maluia o le fa kali le kaimini o le ala mere la ku le wa mai on fai le press conference le fionga te mai tai pale mia o le vo fa manino mai la na pito la au e le o popole ilo na tofi pale mia le tūlanga le anga ele se malu si angol paki. Ele se malu si angol pati. I tūlanga olo na tofi pale mia. Olo na tofi fa taitai. Ia o lala e ta o toa ilo na whina ngalo. E pule al paki ia. E le malu si anga. E se ilo na tofi taitai. Ai o le tūlanga la lea ilo na pale mia. E atangia mai. E pei o lai ta o to mai ele pule ai le paki o le mea lana ngā o le pale mengi ai tu tilo o tulu me mali soli o le ua plan ai malo matua e miti marka ika iri kua ngai never ever so ever forever more
Le ai ma se kaimia i le amatanga o le lei paia inga. Na taulangi ma Yesu na fia feilo ai. I le kai o le kuangani. Ai nga o nga pingi a kua o le fisiri, le nga fisiri a kua i le media. Kali ma le loma tua, ia langa le me te tau. E te tau wa, ia ele nga ka o le kau faa a mai ngā o lako feilo inga i meo ko miki faa pāre mingi. Ia e mai ia o le mea fuwa tupu e tau a te o anga whianga e amanga ia mai se ku o la loku le pa mele ama. Sila mai kiri pire. Awa o te lo le te e te whafunga mai le whiawhiri nei. O lea e te moomia, le kali a ko o fisiri lea. Ta doa tu kiri pile, amaya, ona o whaafeilo ai lea. Godfather, le ataua Nielsen, manu fui Peterson, ai mai sunga le iloia ia sau ni se le ni. Ai to sila mai. Whaaftai tele i le Radio Samoa, credits Radio Samoa, matu whaonga ina le ta mai kiri pile na odo ina mai. Ia ilunga o la tau camera. I le teimi fo o le press conference le sa palfianga ye male tama tai panamia I le fa fisiri tonu alea le ole ama fai ona tali na yalo le tula fono I lungo le tautai ai le manga le fiafi ai sisira mai ai ole e pe ia fia ia fai puli pe la SSC me e te tau no via e fa nga solo ai me tau pule ia te wai le pe o fata o sanga talun a lefto a o mai ai o mai fo e o mai ele o se molianga o se o mali o tam ai o mai ono tala o fatu so that's the issue and lesa o tom fai e fa manino I almela le o tu to e fo I mai ai I le ofisiri o ele la ngona na ile pati wale ngata le tingalo ai pe o le la su e au te le lo foi polale me su e au ai pe amalo si le au ya la uri la su ia le me le it won't o le ua ka kia le ia fa solongo al telefono o me foi sa finangalo ia la uri e sai le la o ia ile taununga ya pe la vaela fa matana Digo a sorte ia to ma vaela se me amen Okay, no to me I mai ai le vaenga lea. Ona ole il tato ofisa I New Zealand, fa mole kilipi le mo mia, o le kilipi le e fai ile sa unoanga tama tai pale mia. E ma fai na fa malo lo tofi tai tai, ai le ma fai na fa malo lo ina lo tofi pale mia. That's a kilipi tauna to isa ili ai lunga. E va tu lunga le tato wa por kalami. E fa bole le ina ia o le vaenga lea. O le talinga le ofisilia le fionga ia le lua miseni. Ia o le vaenga ia le pule alta mai tai par mia ia mai le mera tele I le tūlanga mo le nei tai mi le tātou wa ai whamul mo le toi sisi leifo. I le tātou wa kilipi le nā whamul mo le tātou ofisa I nai au kilani.
ai o te fifi whawhira ia tūre sunga ia sauni a misa fo e godfather ni ngore tātou proklame le rivanga o le fiafi whaitalo wha mo folo whatu i le rua vase lua ma lori soi fo mnuia le rivanga o le fiafi ia whamaro soi fo e lau whakalenga mkua ia polo ko whafo de vai marae siaka vai aku e siksengi usila ia whafonga le kungu ia whangaruenga mo kupu mo ngai i kulanga mo urunga whawhele aku le ngang fifia ma le so fo mo malangi mangi ku or ka ko po kalam ia le wale vanu siksengi usila a le tau mfaila green card le kau mfaila green card ingi Amerika i oi mo le fafisilia lo luasu ai bia mana ia foi le fai fa ko tatou por kalame be mana ia lo me mai o wi le ngai te o mau to luai tatou fa tasina ma sunga loia ai pe le lo away mai o wi na ia se fe ai foi tatou por kalame a talo fatu lo sunga le loia ia ele nei vanga o le fifi maro fo nga lue ia lange malau to fa le vai malai fa pe fo ile sunga i le ataua fa pe fo fa fonga ngale tunu so se tafa le kelope ma lo so fo maua me sil fo loa vai aku ia o ngai ke sang fia mai pe se me manga yang ke fia mai Amerika e o veste ka ba no me ka o era la se fa so ale la furuaso io o le ua tau fia lo just for lau mana o Trump e faia umana cultural advisor ia io o fia mana o Trump e fia mala mai mata o pule tupu mai samo ia la na wa fasino ilo o la vangre America ia mari dia mai na le la to mo faia tuini ia dono te o dono official CIA se tau sa idi mo mata isa kiki ia e ono mo wa join mata o pule tau fa fita i tungai mata mo musu ai sa mo e batu lo so ai u le a o toi tau mo fai merita tu official kilipi lea fa mo le mole pa fa fo mai e lea sa uno ina le o te mana ona tatou o sa ono i tutonu i tūlanga o whaafisili langa o le fo ua hepa wha sa vilio au mamao le whaafonga maua le tatou o tunu ma e o le lewa ona fia tali fisili e tusa o le nei mata upu lau sunga le li loia o le fisili lau walunga langa le usau noa mai le fionga le tamaitai pale mia mo se taimi mia le itoe apia i lumo le kerma a le whaafitai o maua le avanoa e iai la le tali e ila le fesili sa fesili ngia se tasi o tustala o le maua e tusa ai o le nau ta inga ma se tusi na avatu e remove ai na ia ma le teitai mai le vang whaufai ai fai mai le tali a le fionga le tamaitai pale mia ia o le melanga e pule a le vang whaufai e mawhai o na lātou whaamaloloina lo tofi teitai ai le mawhai o ngā lako whaamaloloina lo kofi pale mia. Orfisi, e moni lea whaamatalanga, ai e iai foi ni whaamao ni anga whaale tūla fono, e moli mawina ai, ma whaavaina ai lea manatu ma le whitangaro le whiunga tamitai pāne. Whaftai mo le whafsili a siata, without prejudice le mataupu lo tupune i Samoa. E sao o le tofi pale mia o le matafa yoi lea le pale mene a o le tofi taitai o e fito i tonu lava i le pati a tonu la te iwa whaapea le mawhai ona ave ese le tofi pale mia pe alu ese mataitai o le pati and that is wrong ona o le nei le mafuanga mana tua fo a whapea e ave ese lo tofi taitai o oe lea e te taitai le pati lea e kavan po le vaia le malo i le vaitaimi nei e mo ila o lai taua oe o le palemia i te tonu o le palemene pa ua le eise pati o e attach ai i lalo foi la tu la fono whainga palota e le mawhai o na sui lau pati le mawhai fo iona e alu whatu to tas pe a whapea ua sack oe le pati lea sa e taitai ai. In other words, i sesi tu o ina o le la o lo ta oto ai le malo si anga o le tu la fono o le fonga fetalai e whai e le whatonunga ia ilanto o le eini pati pe a whapea ua tuli le pati
e toe fo ia fai ia palota laiti. E tango la e fua le chain of event. Mai tango e tuu faa sanga tonu ia faa ngifo po o le vaengo le paso. O lo to finga faa le taitai. Leana mawhai ai ona avea oe mapale mia. Pe faa pea o le unga o le whainga palota lau tele le atunu. Sa e saua i le pāti. Leana e le sitalai. E le taimi o le whainga palota. A o le pāti na le whai mai na mawaina le majority o le palemene. O le mea mua lea, o le mea lona lua, o oi o le whaipule. Sau e loa ma le lona tolu, o lai e ia oe le majority support a lau pāti. A whapea la wale o to iai se majority support a lau pāti po ua lusi le trust, ua lusi le confidence a lau pāti ia te oe ma lau taitainga. I se situ, o le mwhainto a vea oe ma se taita. E lua la mea e te mawhaiona e whilifili e whatau nu. Me mua. To e tarusanga le pāti o lela e nofo i le pāti. Ai la e le tue mana oe a vea oe ma pale mia le ke le manga e whaisesi ko whinga mo oe. Sa ili a sesi e ka ia le pāki. A wha pea ke le manga o le mea ngā ai ke manga oe sui lau pāki. Ua e so lia kula fong. A wha pea fo i e ke manga oe whaisau pāki. Pe ke alu koko akasi ua e so lia fo i le kula fong. O le whaawinga inga lau kula fongongi, o le ngaluenga ngā le court. E le kakaula o ngā kako whaapea, e kakaunga li lifa whai unga le court, i se meo le ka ke fia ai, po le mea fo i lae kaunga fia ai le siku. Pa ku unga luenga ia le court, e separate mai le issue le whakanunga le kimingi. I se siku, o ke le loa penga ask e step down, penga whaonga le upoku sao, sack. Because a whaapea o lenga ask e step down, e iai ele ai le kamaika i palimia, e refuse ai. Ai a whaapea o lenga whaapea aku ua malilie le pāki, po ua malilie le caucus, o laua iai le whaunga kuskusia, o le a kuli ese oe mal pāki. So in other words, wale koe ese pāki e attach ai i le kamaika i palimia. E alwakula i o le palimengi. Ai whaapea mai le fong whekalai. O leo wale aisau pāki, therefore, invoke le koe whainga o le pālo kalaikiki. Okay, mana ia te lea o ke le manga o inga ngi ia te o sarga koa la koe foi mai ala ofisiri. O hai e whiriwhiri ar palimia. Walanga e pie mafuona watu fisiri lea. O ngā orkua o fisiri lea. O ai foi la ia malo si anga e kuri e se palimia. Pe wha malolo e se palimia. Ka kia ia sua whatulou sa whapitu tato wo le office of the Prime Minister. Who has the power e ngaki whiriwhiri ai le palimia o ai foi e iai le malo si anga e koe ave e sea ai se palimia. Whaun mole. I lalo o le whaavae o lo iai le ariko la vaenga kolu lua o le whaavae. Lai whapea mai ei. There shall be a cabinet of ministers who shall have the general directions and control of the executive government of Samoa and shall be collectively responsible therefore to Parliament. Sau lola e leo whai upu pui lua. Cabinet shall be appointed as follows. Pui ala kiki. The head of state shall appoint a prime minister to preside over cabinet, a member of parliament who commands. I think ole ki lea. E appoint ele head of state. Le whaipule o laenga ki commandinga, po lengonga maua inga. Le majority o whaipule o le palemengi, inga ua uma le whainga pāloka lau kele o le akungu. E whainka inga malama se ilonga kake mawhau. O le alme mua, o le alme longa lua, o le alme longa kolu, alua yale lisi. O le mua ala, o le qualifications to be a prime minister, o oio se whaipule nga whitwhilia mai lo kumalo, o le mea longa lua. Ia e kai, i se pāki, a o le pāki nga, o lai mo wanga le majority o le palimengi, o whaipule o le palimengi, lalo langa pāki. Inga uma le whainga pāloka lau kele le kungu. Ma le longa kolu,
o oe, o leo avako ele whaakokuanga lau pāki. The majority, 51% o lau pāki lewa pe ia o le susunga ia ai le maka ika. O le kangaka kongu alalanga, o kami kongu anga in wauka iloa ma whai ilo le whakongonga le head of state. Joe Block, o leo avako le whakongonga e whai e ke kango e kofi ka pengeka, ma o oe lea o avako e ke ka i ka pengeka. O le palemia o le ka i ka pengeka. So o le kofinga nga ba e iai mea manga o mia. E le mawhainga sause si o lae la ikiki, e le mawhainga sause ka i o se pāki. Lae pe ko se fulu, pe ko sulu lima, ia members la ia pāki lea. E le mawhainga sau wha pe command lea mainga o le kofi palemia, a lai loa ele o le majority la ia la kou. E le mawhai fo i nga sause ka ngaka ele o se pāki. A lai kuko kasi. Wha pe mai, o a ule la o palemia kai mingi. I think all the key, you must be a member of a party and that party command the majority of the parliament or members of parliament in our Umali general elections. Because all the formula lenga meet lele ye fasting our Umali general elections 2021. O le filifilinga la nga leu tau tulia le vaenga. O le filifilinga la o le tofi palemia. O le filinga la vai al paki o nga whako a avea i lea hao le malo mo langa wha mamaluinga, malanga kofinga, malanga whapa ianga, ma mea ma whapena. Is that gonna make sense? O le pose kofinga e whai el pāle menge langa, o le pia tangia mai i le whina ngana o le fionga i le tamaita i pāle mia. E ngakare mahalosi o le pāki i ronga kofi whakaikai o le pāki. A longa la kofi wha pāle mia. Longa winga la e pei o kua pakakua i la te tau wawala kunga. O longa kofi wha pāle mia pure mai head of state. Oa, o longa kofi wha pāle mia. E ongo pālo kainga e le pāle menge. A le fisiri, ai se anga le pālo kainga e le pāle menge, le kaiminga kofi ai. A o lea la pei la au o le taimi a kau ave eser kofi maia, o nga pei leo le a kau surufanga nga i le pāle menge, pe ko e kau surufanga nga i le ao le malo. E mawhaina tau vari beli mta au pulea. O le kofi palemia e pakingo a le palemenge. O le kofi nga mo le palemenge. O nga o le palemenge e awhangei. O le palemenge sa ua le amai le palemia. Fru ia i la kou lo avea mawhai pule. Ai e iai mea mua e kakaunga o kako malamalama mai. Ai le i o i le kofi palemia. E le mawhainga nga consider inga oe i le kofi palemia. Pe yonga whai e kumomua. Pe a whapea ele oe o se kaikai. That's one. Ele oe foi o se kaikai o se pāki. Lai ele majority. So ele mawhaila ele head of state. O ngā whapea kui se si o lai sau i se pāki e la iki ngumela. Mai ele o maua ele majority. E form se malo. O le kofi kaikai i le pāki. O le kofi nga. E kofi e le pāki. E kakaulanga vote le majority e le pāki. Le kangaka leo manga o e kaikai. I se siku, ai kau kira i o le kofi palemia. O ai le kaikai i le kako pāki. A o maa lo le kako pāki ma kako moanga le majority o le palemenge. O kali o fesili nga e lua. E mawhai e longa kako confirminga. O le kako kaikai. E ongo avea ma palemia. Pe ao o le kaimi e wala au mai le head of state. Inga ua uma le whainga palo kalau kele o le akungu. Okay, so okay, e atangia mai lai i. Longo winga la o le malo si anga remove vai le tofi fa palemia. E le ka oko la paki. E ka oko le palemenge. Because I'm a bit confused. So who has a penila uma what a majority? O le uma tu sa idi linga o lai tu ma wana numero o le majority e go suma le ua lai tu le party. Ia ma le sefuru ma le tolu o ilantou o lai ua lango le fionga tamatai palemia e le o tu party. O le winga la o la ufa afisidi. A o nei la ina luka le mata upu le nei mau o atu se tūlanga ua au tasi ai le caucus. E avele wale aise la tu tuanga wale to e remove le la to teitai. E iai la se pawa o ngā mea e afiki ai mara kofi palemia, even though wala fai mai le palemia, e
e ngaka o ko lo kofi kai wa o palemia fo o kai ngal pakila ia e ngaka la o ko lo kofi ai le ai usi ko maro si anga lo kofi palemia e pe fa si ka ma ale ando mta o kula ale pe atangi mai a ave ese lo mbolo kofi kai Yeah. e ongo afeki ai la lo kofi palemia Yes. Or kali silinga e lua o le I ma le I. O le wha mala manga. Mangkua ya vese lo ma le kofi ka i o le paki. A wha pengi a sek ma le paki. O le vesili la, o whea le paki lea e lango ingo because that is one of the ingredients. Inga i mawhai inga consider le kangaka e avea mawhai pule. E ka kaunga iei sau paki. A wha pea la wakuli o e ma le paki. Wale o ko iei sau paki. Therefore, le mawhainga e kuko kasi, le mawhainga e sui lau paki, o le whaiunga sa oai au mai e le whong whekalai, e ke alo koe whailau whainga pāloka lai kiki. A whapela alo e koe whailau whainga pāloka lai kiki ngā ua ave ese o le kai le paki, koe kuli o le paki, o le ale pawanga ia oe, it's nothing. O le tena pola position first as a whaipule, second as a leader of your party, and third, as a Prime Minister. E o aku le kofi palemia, ua kakaunga tik uma ia requirements ia I. A wapela ave ese mal kofi ka i o paki, ele mawhaianga ngonga holdinga ma maintaininga le kofi palemia. O le kofi palemia o le kofi o le palemengi, e appointe mai o le palemengi foi ave esea. Pa ele mawhainga ku maulo kofi palemia, pia whapeo loa kuli o mai paki langa life e fai mai le kula fongo fai nga paloka e ka kaunga ye se paki you should come under a party ai ava pe lo i ko kongo le palemenge i se paki e le mafai nga suia lau paki a ole e mingoile pa ya inga le ke ye ke mingi manguan melan kupu ya lauli nga tuli e se lo mar fast ele i ko e valid langa kofi fai pule ola menga nga ko e HRPP nga kuli e se lo mar HRPP sorry ele i koe ia ngālanga kofi whaipule. Ngā koe fo i whailanga whainga pāloka lai kiki. O i ngālanga koe au mai ei, koe whakau ko o i o le whaipule. Okay. Whaftaia sauni. Le a taua iso whina ngalo fi whaalia. Ona whaali la ia li tūlanga. Ole whainga leo te tau, lela o te tau, mana ia whamini nonga sunga le li loia. A ole whainga la tu la vatu pe ia ofisiti. Ole taimi le na filifilia ila fionga tama i palemia walenga mangingoa. Whapea ole pawa le ngai resta ngai i le paki le vang whaupwhai. Le sa la tau filifilia wai ele i whapea kulo. Nga malo uma yeso la u malo le vang whaupwhai el fast. Ai le whapea ngā sawari vale koilo male au le malo. Hand pick e ia. E au ngoa male i o hinga whakasi longo inga in other words. Ora makua confused lenga whaia la o kula fong. Pe a whapea. O le pawa i kukongo le palemenge pe o le mea ngasau wai le amatanga. E filifili e le palemenge. A o le whaila manino a au o whala i le whainga pāloka ke akungi. E le filifili a mai e se palemenge le palemia. O le tō whai tasi e le vaenga wha upu whai. Ngā lako i oe, o ngā ave loa leo lako pe o lako positions ia. Lena ave ina ia mai ai le approval le aule malo. Ma ave loa ina ia fa io ina tono le pene. This is my take. But obviously ele o usanga ko se kula fonga. A ole ma fu angale le to fa ya toila o fa visiti pe ua sa o ele kala ke ngese fu ile o so onga ngumi le lalolanga. Ono le la o tu la email va enga le. First inga o kofi o ele kofi mai parming ele kofi mai ole fili ngal paki. Ale la pe a o le temia e se no tofi. Vai si mari ale va enga le le a taua. I so fina ngalo na toe ole mun ta kule. Va enga ka o le ngo fa ngo kul fam kalanga fo ele lo songe a sound. E ka kau onga ele kong step down kong kul. I think ole kau nga ole kau pu. E ka kau pa ki onga kuli ia fia me mal pa ki. Inga ia roku kong ol pa mengi wole sang pa ki. Mea ngā sa wale whakau li lea. A whafonga mai paki wa o kai ole whai lako fongo voi le koka se whamua kua waanga lea. Ia, ele kaunga whai step down. O kalisa o a kuri. O a kuri loa.
ele ko e marusi la ron ko pan ko pan mengen la wa ko pan mengen me mo le se pa ki ele ya ele majority ole o fonga pa ki longo winga la o ngala le wo cancel mai ya qualification as a prime minister inga wala ko kur wa le si ser ko pan mengen e alu ko pan mengen le sang pa ki ele kuria ra bron ko fai pule a fe vera de ko fai pule pa fa pe o le kur o fe ali man kua va pe kuli lolo wingo le se pa ki in other words o le fong fekalai e akle fong fekalai no ngol kula fong fanga paloka a e kole afangi le paloka la kiki le fai pule le wa le se pa ki o ngai le mafainga e ngofo ko ngol palemengi le nga fa ka ko o le lo pa ki ile amakanga a le wa kuli o le pa ki le longa winga la ile mafainga ngofo ko as independent ele me fai langa fai se paloka foi le la fai pule e sora ele e fonge fa fica o le wala nga me mo ele mo le se pa ki wa ke vai aku le ka pule fai pe foringa mai o le ka wa nga mai le cha pipi e lango ye fie me mar se fur ko le ma la ko se fur va longo winga wo ko kasi ya la ko fai pule pe foringa mai o le ka attack mai le vaenga le e ngo kupur ngame el me konga nga lele yo ila u kalango ongol vaenga kolkolu le fa vai vacation of office onga o inga e lua ya me e ka kaunga e mafainga ve se le kofi palmia mai se o ave palmia o mo pe fa pe o ku malo o le longa lua pe a fa pe moves and motions o le vote of no confidence o le vote of no confidence la le kongol palmengi e vote ya kanga ka o le palmengi pe a fa pe o le e afia ile le vaenga le kai ia le ku i sesi ku pe melang sa ngo ile ya kawa e mafai le HRPP o ngafai me but it's just a waste of time o ngei mafuanga ava pe ngi lo ke supportinga le vaenga le pe ko sfur fasul lima include male mal palimia o le a kongor pa ki le lo ke longo ele o yes pa ki ngala le mafainga form se pa ki i sesi ia ele o yes pa ki le mafainga ku kai ko kasi they cannot they can support o la ia le confidence le palimia pa o le yes pa ki pe fa pe sak le palimia makaka ko sul lima e surfa o lo ingala vaenga mai se fulu lima include ila mal palimia e fa ele fa kongunga le al fong fekalai a vacate ko seat o le ala ora le by elections they can take le fa kongunga al fong fekalai le court and that is up to the court to interpret ma fa winga kula fong ma palai kula fong at the same time o le o ko ya nga ko fi fai pules fulu lima ia include mal palimia onga e kakauanga follow ya i vaenga o kula fong. So it's political le approach al HRPP onga lai fa pe o mai la ko lango la ye le confidence but a saklo o e masepaki pe sak o e masengaluenga or whatever affiliations nga ke yai it means ele o ko yai so malo si anga ke ko ngofo yo my claiming o o la yo alo yai le kusilo au mai you are sacked. Loro winga sauni. A sek nei la malpati ona turola ia le tutono le palmene la move le motion le o le no confidence la fai le vote. E paule vahenga fa au bufai la mau popo. E ui e le o a kuala so la to fai numero la to te forming ai se government. Nga o le fast lava. Pe afa pe ai numero ia ta umai le temi as of now tatu update. I le temi le nei o la ua lua e pe lua tasi. Se o ka leilo kongo e sauri si kai me e lua sauri si tai me e lua tasi o te leilo ka uia le lua mo o le rosi fumo nku. 21 and a half. Afa pe nei la o le tūlanga le la iai. E le mawhai la po le ale le fia o kuila e pa ia la audi. Whakaita inga le waka kua waku scenarios. Po le anonga ingo kele ia la audi o la fwe nei ka o la audi iai e le mawhai ngā lugu e whakasi. Nga paunga o le options e whai e la tau in ora e continue waile le rest o le paia inga ngei. O le former coalition party, government. Ele mawhai. Ele mawhai. O le avapea ngei whakainga wape o sul lima le alo mai le ora le
ale avangi Ia. ale fonfikalai faia by elections. Ole mela e oi. Ole caretaker government. Leanga i lima whainga whaise coalitions. Ai lele a koa i a seat ole palimengi. Ele mawhai. So they will move to a caretaker government for 6 weeks. O ngai ongo vai aso kaunga whakinga kaunga o ku umale ongo vai aso ua maua mai sei unga o le paloka la kiki es full lima. O le mea la e ongo kupua inga. Instead o kangakangi e koe fo mai. O le mea mua la longa winga o le a maile candidate le HRPP, mai male candidate le FAST, sau mal kangaka le anga kulia ko le FAST. Le la kau run uma pe kolu ia candidate le kumalo kas. E yei le potential. E mawhai awa peangila e uma e sful lima sito le HRPP, le la onga la kumoanga o manga siti e sul lima. E uma lola whainga palo kala ikinga, o le kaimia e whakau ko ai ia le pale mia fau, ngo uma whainga palo kala ikinga malanga ka pengeka. O le kaimi voi langa e de-act e avangi, e ave ese ai, de-establish ai le caretaker. Awa pela e uma ifo sful lima e uma le HRPP. O longa winga la wa sui whainga malo just, few months or just a year and a half before the general elections. Ai awha pea ngila umai fonga o ngisui kau wa le FAST. Le ala a o mai. A longa winga la e koe wha warwhinga malo le FAST with a new Prime Minister, a new cabinet, carry on ai until the next general elections. O le mea lai maari awa pea ngila e contest as independence i alwa enga le full lima. Neither FAST nor HRPP. Ai koe fo i umamai. O ingala e mawhai e longa whaile coalition. Pea wha pe koe fo i mai as a party of 15 or as independents. E o mai wha pea mai i le HRPP. Give me your offer. O pe o mai whai mai le FAST. Sorry, but now I come back. So o scenarios nga e koru e onga kukupu. Ai le mawhai nga form se coalitions. Ai lai ei seats lai empty o le palimengi. Oh, okay, gotcha. Mana ia la, tatu toi o ali atua, te wale fia sau noa, fai sau papsi o na. Ole vaenga leo ki kau kikiro ki e walanga, o kai au le wha kau koa i e minskai e wha, maybe 5, le mo ki ngon wha, le lope ko lima minskai e kai au, o le lava lo wha solo i a fufuanga alparmia, e wha a koa le, majority o minskai o le foke wai aku pe kau fōringa mai e ele mele kau anga i ai minskai e kau whamarosia i langa kura i lea o i al palmia o se mea kakau la o le mea el paki ele kau kuri ngal palmia kau kuri mama marko sulima le inga ia koe fo i sulima le e whaela ko whainga paroka wa akuri ngal palmia e fai ngofia anga fo inga fa vai luare le si ko se fulu lima le o le e sa orza nga le atawa mai o le chance le ia la ko ia e mafo fau e support onga the key i me umangi o fel pa ki le ke sawe a fa pela lo kuli le kaika ele mafai foi langa ko e uphold lo ko fiminska wa le la alu kaika ko fai mai langa pa lo kala kiki malolo uma e saula le skai kai fo formless government fo pe fa pe mole majority o langa o ngumelo ele guarantee e yelo ko si e yelo ko filming scala a maintain pe so e kai mila ngi o kai mi kongwa ngi ia ila ko ia e supporting le avangi kama kai palmia afa pe le se paki it's nothing o me uma e ofa ko me uma e va ko kai palmia means nothing o nga fa pe ngi la ai move le fast o le ia la ko le majority o paki sak oi ele vai fa palmenge o le sa paki therefore o e solier kula fon pe la ko kongo o se fai pule le anga o kula fon o fa nga paloka o le paki nga fa ka ko ai o le paki fo nga ia umar pa ia la sa fa ia a fa pe o ele mali le paki nga po o kuli o le paki nga e ke ko fo ila fa ila lau fa nga paloka la kiki
And I think that's the key. Ole al pa ki nga ela ko kongo mo fa ka ko yo ka mingo wa sa ko kong. A lela wa sui po wa kuli o pa ki le. Ele o ko yela se malu si anga kele ya o pe a kuli o pa ki wa ke la ko kongo va pe mar fon fe kala. Ia sorry ya me o le felo finga pa lo kala kiki. Sauni. O lela o manino le fina ngalo le fiunga tama tai pale mia. Ele o popole la iso kofi pale mia fa malo lo fuel. Ele vai fai. A fua ila na press conference na nei. O lai na te talia i nā mai o kei ngai a pe a vese rong kofi kai. A o longa kofi pale mia. O lai makua i comfortable lava. Ele ro ke se ele se pule ele pule a mai vai fai. Lono winga o lai la i lona fina ngalo. E malo lava i le vote lea pe a ono a tau afia ni pe a kupuse mea a o le fa e tau afia le fono le vai so fou. E atangia mai pei o lanta le nā mai tau watu. A o lea la e ke saungoa. A o ngei la i ngā umanga suira ka i kai seklo mangai. O fea la le tua pati tua waelanga i le tau mate. O le tangata lai tu mai tu o le fautua ina o le fionga tamai tai pare. Mia o sira fia uma Brenda la tu toro papa. O se matua wha matua fo i o le tū la fono. E le tau wilo ua mai a malava scenarios ese ni. Ua makua o sia umairunga o pepa i le wha i le planning o nei vaenga. So o le e mawhaina e tau saunua mai la o le ale malo si anga lea male kat foi le se fe mai ai le tofinga le mafuai ona malosi al fina ngalo male popole foi kama kai pale bia po le ala ver fai unga le kokas ale vanga fai ai. That is their view. That is le position ia al palmia based il mela eva kuyanga ia. Pa ilalo el kula fongo ile afa pe wotuli o elo paki. Ele mafainga koe ka ua o se fai pule ka kaunga e koe fo ia fai le fainga palo kala kiki. So e simple ia, faingo fie ia o le solving o le issue. Le anga ko ula al kofi pane mie kongo le pane mengi. Ai ngang fa pea mar fon fe kalai. O le wale se paki ia le afionga al safa piko. Ia o le whakongunga po le whakongunga whalkula fongo le la koe whai le whainga pāloka lai kiki. Onga o le vaenga o le kula fongo whainga pāloka. E le mawhai onga a kuko kasi. E le mawhainga suia lau pāki e le vai kaimi o le paia inga o le ke iai le kaimi ngei. E mawhai langa la ko challenging ai le whamasingonga. And that is where the mai le whamalamala manga le whamasingonga ia. E le vaenga o le kula fongo. E whai unga le whamasingonga. O le fesilila. E ke vai e ko ke vai e kuala requirements o kula fongo ala ko mafai e mimilo le MSC. So mai le ia ka ko fo in kali o legal questions here. These are our analysis. These are the scenarios and every lawyer can do different scenarios. But e mali ia ke a fa pe o la fa mai nga le palemenge e mafai nga ve se longa ko fi palemia. E le o kalangoa mai le requirements e ave ai o e makofi fai pule. E le a makanga le o vakua i lau analysis. O requirements e ave ai o e mapalemia first, o oi o se sui fai pule ng fitfilia mai lo kumalo. Ave e sen ngā loa tik. Lua, e ke se pāki, a o le pāki ngā, o laia i lau pāki le majority, a o oi fo i kaika. Ngā watik le ngā, malilonga kolu, o oi, o le kaikai. Au le e ya oil le support 51% support alau paki because anybody fa pe mai mau pe pe oil kai ka fa pe le kasi vai kolu ngai ma fa pe nga lu vai kolu le ma fa le yo le kai ka ele ma fainga ngala ko sa kinga kai ka so e sa o le pale mia o la fa mai ngol pale menge ma fainga ve se longa kofi onga o le vai nga kolu le fa mai ai o le fa vai in terms of vote of confidence pa o la silence le pale mia ma ila ko le fa ko ingal pale mia le manga erase le formula e ma fainga ave o e ma pale mia include ai me e ko lu kalngo ko ai mo o fai pulling fitfilia longa lua o le ke sau se paki because o me o manga le skala ai o e akele ave o e ma candidate and when you became a candidate once ke ma lo ai
you're not a candidate anymore, you are a member of parliament. Ma le longa kolu, o lai lango e lau pāki, e avea o e makai o le pāki le holdinga le majority o le palimengi. Ma lo fa tai. Ile vaenga lava le kasi a. A o foi langa vese kofi. Ko ke foi la ko fa solo muri vaenga ye ko. Yeah. Ah. E tik foi la o foi pule. A sa lola. Sa lola le si vaenga. Ah. Ye ole la se tik. Wa kuli oi. Wa kuli. E sa paki. Ole wa korosi la menga. Ah. Yeah. Ko e o motori. Ko korosi fo menga. Ah. Lo vinga kasi tik a luo korosi. Ah. Yeah. Arme mo molen ko korosi. Lo nga ko fa solo muri. O fangang e kasi ar kolosi alu, e se pea whaasolo muli. Wa ele entaro a isi mea. Because e whapea lo wa suila o paki, wa e soliar kula fongo pe whapea o leke mati kua le e whare fongo whapea le o whaipule, no. Ma o lusi fwela o entaro menzi ele kofi palemia. Pe a whapea o leo wa kuli o e malpaki, a whai mail fongo whekalai ki ale whailau palo kalai kiki, a whapea kule eo kele alu. E ka kawa whaka ungun paro kalai kiki. O le si vaenga le la tatou o mai nei. Walanga e se mai o le la tatou o nei tau tilo scenarios ma totonu ai o vaenga ile fast body. O le anu lo ma fufau. E se ngo ko finga ngi. E tati e se la le pulo o le pale mia ia wa to finga fa malo. O le stofinga lai fly clay me fia me lai na te ui no te o le pati o te o le painga fai por caucus o le kofinga lai u la audi o le ta fono o le paki fa tua ile tua sa mo o tasi o le ale se ngo kofinga ngi ia wa okay no wa tu mai se rua walanga e pelo foi atu o le taitai langa ka whanongo fo e whaalangi fo i ale taitai a fia me sui taitai o le vang whaila audi ai o le taitai fono o le ainga o le whaatua i le tua sa mo utasi nao o le hare se ngo kofinga ngei au e mawhaika e kau valivalia mai ei runga o le ia ma o te loele o ena whaatuina le pati a analytical analysis e mawhaiona e tau ia me se fo sunga ia kautwhara wa o le mawhoi na avea ma taitai fono ma prestine ma vanga fa pena. Ale isa no atu ia le atawa. I saw this arrangement as an issue way before we came to this issue now. Chairman and a leader. Mankua aku ulfa perkangia, chairman o longa winga o oe e ke ka ia fongo. Ma le upu mua o e ke ka ia fongo. E ke ka ia fongo. Ai leader o e o le ka o le fesilila o le anmere ka o le akongor kai mi e whaonga e lo ka. So I think ila uia wa ai sa whaonga e le vaenga terms ngi e kaua nga ku ua ile fionga i le South Africa. Ile positions o nga ia e averi wha mua pe a wha pea e malo le fast. E hold le fast le majority inga ua uma le general elections. Ai nga ku le kulanga kai fongo ia lau. Inga ia vapea e kukusa because e ka kaunga ka kova ai. O le constitution fo ila le fast pe vapea se la ko fa vai o le paki. O inga ka kaunga fa makala mai ai ko finga mau ili mai ai ia vaenga o ko finga ngi. Nga ia mawhaionga malama ile kai mi e whaonga ai. But o le kaimi e lusi ai le trust, lusi le support, e mawhai ar kanga ka koa kasi o le paki, o ngā moves and motions I kongo fongo o le paki, ua mga o e sui ka kai, because o lau right ngā as a member o le paki. Mangkua fo I le vai kaimi o Todd Mullard, lenga whengi kai o le national. Nga ngai loa wa kau whale kongusi kamo Simon Bridge. Move lola ia leo la kou whale campaign I kua su ele support. Nga whai lolo o le fongo o le paki. A vela ko motion. O leo wa maua le ngu mela e su ieri kai ka. O le whainga ngao mengi o paki. Se whaila lau kala melang kupu New Zealand. Le vai kaimi o Jim Poucher. E fo I mai Jim Poucher langa fongo overseas.
ala fa ka le ku fa la kusi o le kofi le sa kakau onga yai ile kanga ke va pa ki away from the main politics o le fa la kusi po le pleskingi e foi mai tim paucha mai langa fongo overseas ala fa ka le ku fa la kusi le national not an MP male kusi o le wa mali le caucus majority of the caucus agree e le ko ave o makai ka yo lo ka i Jenny Shipley nga umma nga fai o le fai unga nga le caucus o laila ke mo wanga le majority al parliamengi e ko fa kusi isi ko inga o tim pauchangi ai malama ka yao o le ko i parlimia o sa fa i ku ke le yo example si me ka democracy makai ka pe vela o le parlimia ka nga ka lenga lower step down il kai mingi last week Justin Trudeau ngai loa wale ko yese se confidence al paki yang ia leave the prime ministership because ole meanga al parliamengi step down sefir paki ia ka ngaka ngai ele un ka mai ka ngaka mar pawala ia la ko Julia Gillard and Kevin Rudd mo ya kusko ingo Kevin Rudd ai ala ifonga wole sang parlimia wo se ia Julia Gillard onga wa ye majority al paki e lau ke whape ai, mau ke lo fia i whai unga ye, because the leader or the prime minister, e le kai me whai anga whai unga, most of the time, e ke whai alor whai unga as a captain's call, o i ngā kongua ke le ngale fia paki ia oi. E peila ia ole mea ngau ke vai ai positions ia i kongo paki sa moa. E ese le German, especially ale fast, ese le German, ese le kai. O specify mai ele lako whaavae po le constitutions al paki ia responsibility a kangakangi. Ele whapea fo ila absolute. Ele mawhainga challenges ia positions ngai. E mawhai. Leanga o winga ngai o mengi o kemkalas. Ele ku maua ia se kai. Mangkua foi si lo makua o Theresa May. Le palimia pelkangi ia le ngai ai. E malama kai au le isang palimia. Wasui Boris Johnson. I say, it's all about the numbers. And it's all about the party le mo wanga majority. Ele whapea mai Boris Johnson. Le ala a sack Theresa May as a prime minister. Na, le ala a sack as a leader. E nganga sack as a leader, fili paki leader fo, ave malkalsanga paki ile, le crown po le head of state. O ka koe head of state, o ako ngu ia lei lalo o pelkangi a te ia ground. O nga ole, that is, ole whakuskusanga nga ole pale kupu ka mai ka ipo kupu ali, ili kaimi e avangi e whakingoia nga luenga whakupu. So, nga sui ar kai, ave male advice ile ground po le kupu. E a fio mai, e whakau kor kai fo. Mai or whakau ko onga langa, or parimia whaunga? Nono winga laia, e se lan mele o whair kako parimia. Pe atu o se si tu, o lea lai pe fōringa mai ua lewangai ko kongo porkiki ka ngaka ngei. Ai ele mamala to porkiki e matua, ai ole umi foi ole parapala umi foi lea. Ono winga olo whamatalanga. Nā lela ua o malama tu scenario se ua e o maya o malo whate bukarasi. E malama har kai po lai ave palimia. A walosi loa le whakuakuanga ia i o langa paki. Pure lolongolo. Me yesi. Ai dise mela ngo foi ka ko soku mingiska, ma faingi ka ngi au afa ma tu langa fa pena, ma fainga fa pena po whakuakuanga pe ia. Ia walanga o le watu vai tu. Wale ngo fola faile e ona o vainga le titilo tua ia ula analysis. E pei wale ngata i fono tanga lau tele lo na fatu tuaina. A le ua mana o whaonga le tuainga ai kia fo ilele o le one o le face to face. Tūlang wale na sau noa ia le press conference na lela. Longo winga, it's a waste of time e koe fongo ko kele ai fua. Mua mantua o le ingol fono to tele fo ilele na tali ngā ili to tele le atu. Ia mai la tofu e langolago ina vanga whapufai. Lena sau waile tala, ile fongo ko kele ngā. Na taro sa ngā tūla fionga tamai tai pāle mia ile tai fono marikokas. E vatu se ava noa se ianu wai e mawhauwhau. O na whai maile o na whai unga e tuso al mata. Le avangoa la ngā le ngā luai e mawhauwhau.
Le na fai ai loa mana one on one ia matulanga nga koe suia a koa ia isi vaenga. E tangia mai la. O le mala maku pa langi le whaingor porkiki. Ai ka alo leanga kere ka kou le whaingor melia. O le foi la na musu na tele tala fia mela tou ia tuila e pai le fia ese malngofua. A le fo wa tangia mai lona le fia ese malingofua. O au ia e la kusa wa o ia wili lo kambil me lo la kapi ngal sawa. O le la tangia mai. O le fo wa musu ia ese malngofua o so fo ia kule pa. Awa a whaingo fia me pule le loto. E te taula na mai tu e fa le fa nga ore nga ngu mar fa sa mo pe fa pe o le fi wa fa ya ko le fa ya me. Le o mai la to awa o le atale o tata mai fa fonga la tu. O le upu mongia. O le la na ia fia me e ko so aku inga ia mau ia majority silently but quickly. O le mea kongo nga le o mamake aku walanga o ma ko sa wai pure le ike o kamba siampingi make nga yaso. O le mea na le watu. O le la silently and quietly a o le vavi. Le la ka sei umaku lava. Le lope uma foi le tatou numero le wa vatu taimi nei. Ai mala mai ka yao. Wa a kors fur valu walanga o le tate vai atu la sapela mai le tula fono te tonu vang fa ufai. Nga o le majority lava. Pe a fai e sa o la utala le ele fe se rua vai kodu mga me uma. Lo no winga a fai me e uma e lo me i o le majority. Wa e se la le me wa yai le vang fa ufai. Lo no winga. E uma e lo la o le i e yai le majority. A o i o le a ka penga yo ese malpaki. E ono tupu se me fa pena. Ia, e ono tupu le tūlanga na pea fa peo lai politics, like yes. a week in politics is a very short time, and sometimes a day is a very long time, and it's all about how you move. E whai your decisions. E ke kama whai loa, yeah, with great respect to le kakoangangu, ma traditions a Samoa. O I kongu a our cultural values and some of our traditions include ai whamoile koa. Ko i ngā terms ngā whamoile koa. Ka ko onga sa ia se I malama kai au. E mamoia ko nge malama kai au ua iai fo isi a walalai because it's all about who got the best ideas. E defeat ai lesi ku. And that's politics. And that's why e ese mai mal kula fongo. Le kula fongo. Ka ko va ai le mela fa mel kula fongo. E kau ke le sai step la kula fongo. E fiu e sai step la kula fongo, e la kula fongo koso mai kai lalo. Ai ongo kupul mele ke fai mai ei. Ongo o le fai yanga e fai decisions. And o le fai pea o le ahash ke le sek. But a fai pea ngila e o kai o majority o. By all means, they're going to implement mele ko kalongo e kaimingi. Le la sek le vaenga le minority. O mai fonga la ia lea. Wale ka ngu mele mafau vaenga le mafau e suri kai. So it's all about timing. And wale levanga kaunga fai le kusi pea fa pe o fingalo le o majority o paki. Wai fa maka kikele ia. La wafionga bla 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 malako uma o lea ua kuli fa marusia o ko wale. They can take it to the court. But ole move al court fa pe mai. O ai le majority, mai le avakua inkula fongo kau constitutions malva pe lo vai ko lo parlemengi. Le ngol paki it's a private matter. O paki le fast ava pengi ale ko yese paki le fast pe ole. O paki fo yenga ya so ya ole ko exist. Ale winga na le jati fa to no fa le sfinga lo le sunga ya le atwa. Awa o le jati fa ya. E mana tu lo to lo fa tal no ino le tinu. Ina o fa to atu la ya le finga malo. Wa mangkuang fa makala ya laki a ordinal tato officer le kuringa o ngai ku lepa o ile ala ino fa yatu ile me ole ss ole exercising ai tanga tau le melia ai tu sa o lai exercise I lalo me ala sa pela mai ku la fongo o le winga o fa mtalanga na tala akale tinu u lungo la por tato por kalame ina ai o kilani fai mai asiat nga longo kalama ya ko inga o ke el pili wal por ke enga le ki ngu lo na so fa mo na I tuai to nga ifo e fa sa ka amilo ko pili fo ia kuila e painga ai la nga yesi kuma kai nga singa sau fai kala ya kuila e pa ka fo mai e solo mua I lo fai pule la nga fongo kuan ma ku a ke e ma fa ali lo nga manga ku ki
fa mai la o mai sau le tai ai vili ko inga ia kula e pai sau ofisa na lua toi ofisa fai o ke ngianga o ngai pala o mai lo fa mai alu ese mai lo wa fali fo ngai ma mai pule o la lo fa unga fa mai le tala le tinu ai asiata o lo ke mai la ka vali ke sau ke le fali o manga va fo inga fia ai o fa ro longo ku mai lungo le radio samo el radio Polynesian ina ia pia o lo fa sel la mai el fa unga ku le pa kuria Watulia umar paki. See straight away. Yeah. Action na kamaloa straight away. Ole la artificial o ai le fa ko inga fo tele o ba ma le winga lata. Itu ai nga me la ngai. Kolo silo uma e. Le ngai e se o soi fuanga ngai. E le ni se miri o ngai za mo. E ri au uma. E ke no le o foi atu ele au lo uma ke lo ala utala ye ke lo na le foi pisili tele na ia a ona ye ta to fai pule mtu lo lava se pole ama le ali foi e peia o mo le me o pala ile sami o le ngongi ile sami e kaya ya lava le ngalu solo mali para sila e se sila o to ye foi pule a vai singa ngomela lua pingi skal sui fo maloloinga kaula mua I sai ngol mele wala ngol ngala ko sai mo lo super ono taula mua le sai ni nga nga fa sa nga ia mal sa fa pico fola yela be se ngol mingi ska ele ko taer ni ka valer malo ele ko lele fe ro wa fu ma me fa pe nga ni fonkanga ele amale o fe oye ala o ko fo io o to inga meia le tati fai atu ai o te lo foi poleale le fuafuanga ale isi vaenga le ia la tole le majority ai le anga ile ma fai finga ka fiofia o tato porkalami e fa mangingo uma me uma walanga aka ko mo ngai o le fai atu mo sil fiefo na ngai inicio la tole te fai beli mai fa mai le ruo numero na su varu le mo le fa mani no ino vaenga le o se noanga sunga la au le mali tona po na le pauna le numero na awa ya tu le fono a o le vaenga le la tu maule la ko sai o nga poia in order fa wa wesi fongo kanga ale caucus they have to have 18 members o sa o nga sa noanga po ai le fa pe mai ko se fuma le valu tanga tala wa ya in order fa wa wele fono e te tau ona atoa numero sumar valu fa wa so langa pasia numero sumar valu a o tangata lava ia lai tu maule la tu saingi ma tu mauro la tu fa tu tuanga as of now walanga ile o maua apisi papa ia e to lo se furuma le lua e lo sumar kasi bokale lo kum le to e lo sumar tas e lo sumar kasi numero sa o karongo ngai a ke sa lo fur kasi numero la e o mauku ma le fo ko fongo inga ia awol fai ma ko ele si ko a mele pe ko lu lo vo nge pe le mango pula vo fam ko lu ai e ka o e ke o sa nga le nga mo wa ku ya sering pe folinga mai e ka o aku ma ke le aku pa ki lo kai pe o pa ki fu ye le kai ma kai ngol pa ki e mari fo ye ke au le upule fa pe ka ko foi faianga awar ke minge mo ka o nga ye miska forward ka ko pa ki le lufu kasile mo ka o nga ise kai ma miska awa o ke lenga fo ye o fa ko kwai ma kwai nga fai ya ele mo ro ko fi miska ri si ke o mo ku yo ai ke au ya o ke mingo o ka upule fa ngei o fa ska ko kwai o ka fa ku langa ia ka ku kai fa ku langa sui kai e sui parimia fai mo ko finga mi ska sumole lima ko ngor ka ko rofu kasida inga ia ku la i mai ia vai aku ka o mo kwa malo la mo ka ko pai ka inga le ngai male ma fa ka ke ya rupu le kuli o ko fele me step down pe fa pe ke resign pe fa pe la so mo ngaku la so ma fofonga ma ga ya rupu le kuli kwa ku ko kusi wa kuri oi o ngai lo la ia le o le se me ku o mo ku ai lungo le ba ngale o le siku
Marka mi fwanga mfainga faile ko pule. Onga le la ko majority. Yeah. Ene fwanga ko kulia si pa pa. Ola ya la ko le minority numbers ole or paki. This is a time. E ka kawo long fa ngal upule or kuli. Mangula ya la ko majority ole. Ngumelo paki. Ole asa ngoi le sunga le atawa siata. Usa lo ko mangkuanga le si mirango fa longa kulenga ka o lo songa le la faia whakaukonga o miskai mo kai au. Ko se a mawhau ai technically e unlawful le mele nga kuli ai miskai kodu. O a grounds nga kuli ai e unlawful. E kau whioloro mai le dismissinga po le terminating o le avangi o le coffee miskai o lauli. Onga o lai ai grounds. Whape o lai pending i le court case. Ai nga ua whape sack miskai e langolango inga. That is their political right. E support ai le kuarpaki e fifi ai lako. Ai lea ua avea mafu anga sakai. So in other words, there is a coercion. E o fuila la whakauko inga miskai e la whakauko. E unlawful foi, given a whapengi e tuli le kamaika i minska, e le stand le kofinga o minska, a whapengi e tuli le parimia, mai le paki, e le stand le kofinga o minska nginga kofia. So in other words, a mawhauwhau is just like smokes and mirror. It's just a tactic e kau mawhai attract mai ai isi vai angala yo. A e sauingi e mawalo kofi miska po le kofi associate minister, and that's bribery. E le kakau foi onga vape e one-on-one ngi whakangoanga ngi sui fai pule. Manga kua, ai le ia vea ia ila kongi ma miska, ma palemia, they are representative of respective constituents. E sesi ku o ila ko kangaka filifilia, ilong kangaka whainga luenga ale paki. Mai non kakwenga luenga fo i ale palemia po le malo. O la kou o sui filifilia. O la kou e faua kula fongo. I lalo o le mandate ale kula fongo. Kula fongo o le Electoral Act. Ma le constitutions. So, ava ai whalau ke le ima vai wha kula fongo ai. It is so unlawful le movelinga move ai kofi ia minska ia ma ofa ia kofi minska iskangaka. Instead of go through ele filfilinga e kakau, pe afa pe o lai ele majority o paki e langlango inga perka i kai le avea ma parimia. Sauni. Se mangule ka kei. Sauno. E mwhai e miskai ia nga kuli ngō la kule angola inga ia fia me nga pili le mele mamsingo. E mola mo whenga ko pili inga mele. Anything can go to the court. E mawhainga ave aso se ane le whapea e avaku whapea malko no pe yes mai le kakau fo inga kako ka mawhai e whaiku aula kako vai ia ui o la opposition nga o ke le manga o whaiku aula vai kula fongo lenga e le fea i la uia professions but ava pe manga o ave ole ground sa o a efficiently o a grounds nga legal grounds nga pole legal basis nga langa terminate ya o miska and you make it publicly. In other words, ua e fale nganga lo uia kamali nga mal kamali nga o le sui fai pule nga firfidia mai lo kumalo. Leanga exercise la right. Okay, lango inga ile ku o le paki lo ke yai, malea fo e ke yai. O ai o ke lango inga e ka kaunga avea makaikai. Ai leo e kango kulia ya. And kusol menga le fai Putin. And I say this before in some of our programs. This is dictatorship. When you use le peo le mele masengalo kalango ai ma leia tawa. Le limo a mea e fai unga. It's outside of the law. And that's where it becomes interesting ile kungu. O ai kakuli o ai nga firfilia kangaka nge kakuli. Forget about the person. Like kakaunga kako vai le kula fongo and the legal instruments lenga appoint mai kangaka nge ma firfilia mai kakangi e avea masui fai pule o lako I kumalo. Na sau nol te mai tai pan mia, lelenan o fia pi e tuai alanga o lea e whai ala va mare backup questions ale sunga le ataua.
na sau noa ia nei le ana press conference sa ia le media sa fisilingia le mata upulea ona e whapea mai o la ua iai se tangata e tangata lau taking actions or legal actions ole whamalolo ino ia whafosei ona ua whailoa i le fionga tamaitai palemia o sa uanga le palemia whamai ua whea tu tangata lea ia ua leo to isi whatu tuanga ia te ia e peila e kala aka ia i le palemia i le melia pi e ula iai ina ua ia tulia ma pe aka ia inga ua ia whaalongo o lai ave tangata lea i le court ia le piringa o vaenga lea a o lana lea take whamai e le pei ia mea ngi whamai e le pei o kofinga wha kongalaki fo ie o CEO ma vaenga whapena e umba e ia lea so e whamuta ai a whapete uva whamuta ona ia leo ni mahali li e ngai lea mea ma lea mea whai ia ona o ilola ia lea a o le vaenga lea ia whaamingiska e pulea ianga ia o le saunanga tonu lava nena a le fionga tamaitai panemia e pulea inga ia o ianga kofia iga whamai fo i o ala o le tūla fono ia piano te vetu ele mwhenga songa whai at panemia se mea ungoa ma se liko la advice advice i tūlanga whapea o le ala e matua confidence la ni saunuanga e pulea ia o le kofi kuli pe mafuanga pe le mafuanga wala pe manel vanga le so noina lo su sauni e tona yeni legal grounds foi le mafuanga vanga le alela sa ngo menga ia pa le legal ground le ia o lo fai mai ke le finga renga fa kasi ma o ke le fa ko ko ngama tu foi pe ya me foi le fa malo lo il palmia ia le loia sili mo ia le ko uma e ko ro ku per malo ko nginga ai iso pinangalo wala le na fa ali no finangalo le ja kulea manatua the sequence of events e ka ua kele and e koe fo ia le formula le ngova kua o le kai o le paki o ai oe in terms of o le ame ke qualify a vea oe ma e consider oe a vea ma palemia e ka kau onga you have to be a member of parliament from a constituent o ma lo ma paloka e kaunga a vea oe ma se kai o se paki la lau ke holdinga le majority le parliamengi and e ka kau foila o lau kai inga wa ka kaunga ele majority o le paki le e ese le paki o lai holdinga le majority pe fa pe kolu lima ma le fa pe o lau kai inga ele endorse ele lima sul kasi pasengi or more than 50% o le paki le because you can say you are a leader but o le kaimia lusi le support alau paki ia oi o a fesiringia lau leadership a fa apea la o leanga ma express your views a kangaka ngei ma fa apea ku o leo makolongo inga wa kaunga sui lau fionga al kai that is the first point o le mea momonga that's the sequence of events me i lola ia lea faile decisions o le ASAC oe onga ua ele langolango inga le ua e confirming ama ua le langolango inga onga oloa e langolango inga le suinga o le kai lawfully you're making that decisions with wrong intention and ele o yaila ua e discriminating le kangaka lea mai langa ia fitfilinga political right and their right to decide po ai le kangaka lo ke langolango inga kai ia le paki le belong side. So it's pretty much like a fine line from a legal point of view, but at the same time it depends for le avenga le lawyer I ko kongu le court because you have to precept by precept ia falongolongo mai famasingo e makua isa o le amenga ia wangi isipa le avenga o langa nga mua express le view wal ngaka le o langa freedom o le au lango inga ia le move al paki. I'm with the majority. Lau fionga palmia, I support the majority. I kango lola e leo le palmia. Whaangalo nga kofi as a prime minister, abuse le power, e invoke ai le decisions. La sack oi. That is not lawful because o le fesilila wa e kango la faile fai unga
e suppress ai le expressions o le right a lea kangaka I ko kongo lau paki. And that's coercions, that's a threat, and that's unconstitutional. So, and that's how I look at it from a legal point of view. Mai e whanongolongo ingi, ai kangole kangaka analyse, in a way umai fonga, e sa o lawa tik umai a box. O lau whai unga whai, it's with wrong and ill intention. Ai mai se whai unga lenga whai o ngā le waruka ka pāki o la il majority. Yeah. Malo whaftai. O la tato atu le tato malolongu fefe le mele ye ki nga koe fia kuulunga mai le ipuki wa le mawhai ngā alo mai le ipuki. Tato atu malolonga, mpai sa upu vai toi foi mai. E veve la ka ku maka upu ya la tato atu ye. Sa alofa lava, tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of South Auckland. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. O le seiliga o le Ami o Tonu Family Club. O le aseina I le asoiva o le masina o menua felua se fulu ma le lima. I le no foana I seina I fale ata. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be fatawina fo I na o se pepa I le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu I le asolua su ma le lima. O le masina o abrila lua felua se fulu ma le lima. Le lei tato whailonga mua e pei o le manu maloina o le piki apu fau I tu ainga o le Hilux 2.4 litre 4-wheel drive lua o lua super fa whailonga luna lua race SUV 1.2 litre lua he lua sefuru mare fa ngata ino tato whailonga tupe awata maina mare tonu sefuru afe se I o atu I le afe tanga le lei tato whailonga o ringano e le lopo o e leisi lea o le afa muriaina e le lulu mo le sailinga o le Ami Tonu Family Club Fabso tai mai le tatou official le Blue Wave TV lungo le proclamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tele. Faila ya tu le taliu ba tanzo program me malo loga masani yo ta tau fa masani tu la valbele ta ur mute mal unmute lungo le te fa me tu talo le tu la no ile tu fa wa le tanzo program la ka zavadio la mele ala ino wa lofa te tanzo followers mal tanzo ila tu la valungo le program afa pe to wa fe fa fe ila to e mai mo mai e to wa fe fa fe foi Ila tau ia u tau whai meli mai Ace asi arekele lao ingoa iwa sau Ace asi Vaile leo ka fiolai Ole mata upu le mata tu iai E paisi maa ale A ose maka upu waka kau nga wha me I ruma Lea nga a fua tu ile press release ale fionga tamata I pale mia ile tūlanga a press conference le fato amai Anthony. E ka ke vai akunga, ai, sole, ere ai, o tua o pata tua o lona nau ta inga. O le kau mawhai koso umakunga, ina ia majority le mea la wa iai. Ma ofa iai. Now, o ile fasili, ile post na vi foilunga, whamon bori sauni, o te fia whaafasili atuai. Na sen mai tangata ia te au le post al minister ia le atinu. wa mo le vanga nga unfriend mai wela tino na o fa fonga mai wa metano o tu ya tu langa fo yoana anyway e ia le post langa au mai lunga la ki ma fa be mai officially tu tanga ya te ia lo pole ala pa ki la ai foi mai o le fast party o le government le na now o le mele ka fa ai ke ki ai o le mislead o kangaka
o le mislead o kangaka ai mawhai la na ofisili atu e mai se whamani nonga. O sa o lea ko inga kulanga lang o lan tala na lai whai whala wai telefon mai. Yes, o le fast party o mātou, the government. Fast party is the government. Ai ona o lea wai le mele o kupu i le ngase o le fast. O lea la ele o iai o le government le majority ngā o mingiska ngā o le pale mia manga mingiska. A o le majority le I lava I le meta o le fast party. Sa o lea whaale lenga walanga o lai o whai publicly. I don't agree with the assertions of the Fionga Latinu. On a whapeo laisa wai fast party is the government. Ole whaasa o ngai kaunga whai e vai upuma wingo whamakalanga lai whai. Fast party is not the government. Ole whamakalanga sao e ka kaunga whai. The government of the day is from the fast party. Ole kapengeka. Ole kapengeka, that is the government. Ole executive arm nga ole ole malo. Ola kounga la yai le power le purse. Ole mafuanga la inga ku le kapengeka. Onga o ila kou ia le o avea mangi minska. E ka ua I o le lako position si kongo paki. Those numbers, it's worth millions. Le fai pule ko kas. Le anga e kau ke fai aloa le formula le mga o mai democracy, whoever's the majority party o le paki nga e lau ke ka ia le kongo. Then o inga la e ka ua uma ya fai pule. Imagine la ave ese le ko lima. Afa pela ko lua ongo le majority o le parliamengi. Ave ese la ko kas. A ole ngumela ole parliamengi pe lima kas. Nga ave ese ko kasi hang lo le parliamengi. And that's why it's important that kakao nga fa le right tone ma le right language. E malia ya kia one of my greatest idol in Mengi Porkiki, or Winston Peters and Barack Obama. These two gentlemen, they are very good orator when it comes to issues. They are both lawyers by trade. And okay, Lord me fa inga lainga le lei o le kalangoa angi foi kamali I le trade as a politicians. Ongo leva ai le kula fongo. Ma le whaawi nganga mai le kangaka lay person. Ia whamakalanga ia waku ele kangaka. O lau mai le trust. Ma le confidence le kongo. Lau ke representinga their views and their best interest. So it's not right if I pay mai o le fast o le malo. No. Fast is the party o lai kavaninga le akongu u le kaimingi through ile lako kai Mingska, mali support el paki akoa. It's pretty much like a paragraph le whamakalanga. E ke le whamakalanga for your survival personal interest, but e ke whamakalanga. Inga e mawhainga malamalama mai le kangaka e le malamalama in kula fongo. Mawhainga malamalama mai le kangaka e le ofiafia in kula fongo. A o kangaka umangi e lua. They are potential voters. Depends le lako kausanga, peawa peoloa reach le age e fai e filfilinga. And that's, like to me, that should be the approach. Malo fa chai. Se fa ko kala mo o le ngalo ke ke. O lo fa ro kur kala le kingu. E o mai ke o ma fa fonga. Ile mele kupungi. Pe foringa mai cabinet versus the party. Pe se o le la fa ngal ka penge kai koso koi fa pe. O maru si anga le ka penge ka. Le wale le mangela kala le fa ki. Exactly le menga lo kupungi. Pe foringa mai la fa ale le masor ka penge ka. Anga ol paki al paki ol pongai nga me umai kupungi. It's also ngonga li ataua and as I said before, e kakaunga analyze based on sequence of events. E mua aveo e mawhai pule, like start from the candidates. You choose e kuulo ingo kongo ke alu e ke run as a whai pule. E onga whai leo le elections.
ai wa ku ulo ngo kong wala fo wa yeri pa ki ke attach saule elections o ke malo wa vakula ya oi a le kofi you are a member of parliament nga vakula e o fai mai o lau pa ki le moanga le majority yeah we celebrate we're going to form a government. We have the power to make law and unmake law, change many things. We also have the power to spend money based on what we see fit in the best interest of le kongu, develop le kongu. O ingala, if I pull it umaya, before you become a minister, you are also a member of parliament. Ava pea fuila ke koyalu ese as a minister by your choice or by the wishes or decisions if I ele palimia. Male kapengeka. E ke koe fo ima ya, you are a member of parliament. Ole challenge la I menge o mingska. You serve and lead lo makanga luenga. At the same time, awang ingalo ya oe kanga kofia oe. O lo ku malo. Lenga o kanga ngi lenga lainga mafuanga e o mai kokongu. Le mea mawalunga le wesa fa ima ye oe ole mingska po oe ole palimia. And that's the top of any political positions. Afa pela ese mafau se si fa pe fa longo le pa ki le kapengeka. That is a wrong approach. That is a wrong formula. E kakau o nga fa longo le kapengeka e se ku walalo mai le caucus man pa ki. Because before you became a minister, you will never trade off lau kofinga fa fai puli. Se ilonga la ke manga oe esui ngai ko le fai le fon fe kalai le o resign le la ko fai le palo kalai ki esui me fai puli e le vai ngo tu fi fa so tu ai sa uni ma le songa le atawa o le ngona le na o ngona ina ua mai a mai le fort no de caucus le sa a wa yel tu mai tai palimia ma ave ia le tu onalo ale caucus ato to fai sana fa to fala inga ile tu langa ila na fai unga lena ta pe naila na fai unga foi le fai le tulina ole minister fa tanga ai sa maila na fa to fala inga malan tarusanga ile kokas wa i foi na fa le wa ile kokas ai le tu o pata tu o le me ole atupu pe a fa pe ole ale tu langa na te le talia ina le fa tuanga ole avatu langa le manga ye vanga le ke o maya ona moele ole tu ai malama e kai awa enga ele ai lava si swinga ai o solo ma media o le winga la le na fa tu la fa so fa fonga mai le mamanu lo telo le tilo o lo fa no ngai le fionga te mai tai pale mi o te mi nei o le matua va ai mawala no lava i sui mamalu o le caucus ese mai mingi ska wala nga pe no fa tu e tangia mai le mele o fa ye fi mi o lela ango foi ka mo fai vai luinga ko komol paki ave ese mai mingi skalo ngo winga olonga ma fo kai o kanga ka mai ia ai tu pe ole remain on the caucus sui mamalu o le mafu anga lingo fa so fa pea le anga i lo ulangona o le va ai mawala e mafu ayo fai me fa pengi o le foi la tau mo fai koso ku nga o kanga ka foi lele nga ke la ngonga e pe tau o le tu ainga to mai foi lele avatu e sui tu langa i tofia minister e ui o le wa sa uni e soli tu la fono foi de kopela wingo ye mea o le la tau va ai sambo o le la ko muri tai o malava i tu langa vai ma tu langa au kulepa o le ale wingo la utala ko pe lau ku la fongo inga fai e pasi ale fo sa fo se ka ko ami ole fo ko pe lau fe ngo miniskai ka kuri pe ka kuri ngo la fanga ai ko pe lau le fai ngo o swingo ga gaming ska even though o le ana jesi la fia la va ya lo le tu la fono pe ona e faso ele ka mo fai ya ko inga me wala nga sa ole what to realize ele o ke ya ana losa kulo le sofa muri pola ele o ke ele o kalaki ele o ke ele paki lono winga alanga ele mafainga e aru ko di register paki ai mafainga e aru esa o ia o kanga ka fai puli a or paki o ma wa alanga ola o mona ona ta ojo iai
ia le tō whae te ia le malo ono le tō telo la tō whai numera. O le vaenga lana ngā wala ngona i le neia fia fiu te fia wa soa tuai. Ua ka wa ai le anganga o le wa ai mawalano le iei ni. O le la la apei la ajangia mai la ano foi oto na o le moe moe. A waku nga o ka ngaka i langa ka pengeka. Wha a koa ringu mela lea up to 18, le majority. Ai kau whai eise wae ngai li liu mai. E kuli uma. Sek uma na inisio sui a whai pule. Whai o le ki ngā ingo ngi whai pule langa o ka koe wha mangaku le mea lea sauni ma le ataua ma le whaafonga le atunu. Ka lo whai ngei whai pule. O whai pule ngei ngā kā mo e solo. Pei o ka maiki kulou whaafonga le akungu. Iwai. Pei o ka a o sui ngei. Ele ese fia me ese ia pulea i whai makasoa. Kukusa le dei. O le sui o le kumalo lo kufanga. O le sui o le kumalo salenga. Kukusa. Ele ai angi me o mai. Nga o nga paungare ese nga o lewa ngai porkiki lesi. E fōua ku lesi. So what? A o le taito whai pule. Kukusa le dei. Kukusa le dei. A o le wata whai e tunga. Ua ese mea ia walia e mai. O ila e pinge e le kala. E whainga kānga la ngonga e le pāle mia o lo iei. Mana tō la ala ngā rea sa iei momo. E sa kere ngare fia mai mangiso ai ngo fia me iei ngai kongore fast. O la utala lea. E whainga kānga la ngonga e fia me lea lofa i pāki. Lea ngai le isi ngai so ngafu. E ngā kere i amaka mea. O le mafu anga fo i lea leo o la ngona e au o matua nau ina ia tale peina le pāki. Wala ngai le o ngau la au rea kale pe pāki. E ta pa utai me ka usa oai ta utino le solo le tamaloa ma ka u ia ilanga ile anga mele la kula i mai ele ikinga inga ile ya ro iso ngas ele isi nga iso ngas nga or ka piri iri koe o si ia ka ngaka ku kongo mengo fai road show ale ala tu ele anga mele la tupu mai le la tau ma fai ta lepe to tonu o le fatu tu ile to sa mo utasi o lo fa ngongo anga nga le ku fo ma au te o fo le mate ia ele le make ia e ngei mingi sika. Lea la ko ke ngalango lango inga le melea. Kusa... O le mea le nā lea leila. Ia, sa uno mai. Lawe ka lau sa ungolau lau sunga siata. E o leu ke mangkua le sa ungoanga ale ka ke ngali le ngā maliwa kungei. Le ngā whai mai o la kalngoanga ma kuila epa. Ngā whai ei a kuila epa. Ua ka kaunga train sesi e te kinga le akungu sesi level. Ale le kali le ngā whai kule epa. Le ua confirm i. Ele o iai ma se ka ngaka e qualify. Because o le ka ngaka lea sa whapea le kungu unga ke te kinga le akungu lesi level. Lele umarpaya inga mua. Ale... Ele o le ua makanga kauko ai. Ale umaranga pa inga mua as a prime minister. E mo ia la ai pe ia o ka ur kala si as ka malo mai le pa ele o ia se kanga ka on me fu nga lenga ka fiu i mai ai ele ise si e nga va ele ia va yes ia onga ngo fa longo e sa ngoanga le ale al kai ka io le ka le si a ka koliko lenga sa ngoi o langa kala nga fa ia ku le pa and interesting yo melenga e sa ngoi I have very high hopes and respect i le fionga South Africa. O ngā o se kakawa levanga I kokongo o le palmenge in politics. But o I fo I e prove ai, it's not how many years you have been doing the same thing, but it's how open-minded you are with new ideas. Po lea kongo lava lau intention le ai, I le ngaruenga le ke whaia. Are you doing it for your personal interest? Or are you doing it for the interest of the whole country? I lauwa ai ia I la kou e le kau o loa, ma lauwa ai ia I la kou o lo maua mea. E whawhianga e kango e fua. E mawhainga e kuma e kango e avese e fisosoangi le o lo e alwako la e fia maua se mea e kali e le laualo. Pe ngā olo ala kua e alu sa ongo o le ke ala kui ka avale maululunga ma ka avale e malulu. And o ngā ilo ai kai, o ngā kongo ilo ai kai, o ngā fo I ilo ai le I kolo kai. If you have personal interest for your personal gain, politics is not for you.
because you have to look at it. O leke alu e kai. At the same time, there's a lot you have to offer, including kusape avaku wa ilo soifua. Mo le penge fiki o kangaka lau kele. E la vea i kangaka lau kele. And now we see, o le wa yeile ngase le akungu. Onga ua koe fea inga i ama koe whiloko i le pāki e le fast. E ka ua ia kia urku alalo le fast lenga ave i le lako fongo mua. And o i fo i e kau kei loa i. Le detriment o le kako angangu, ongo le kako ka fiofi umaya iskaimi. You know, a whapea ia se i leo avakurku alalo, a maiso fingalo. Ave i le avangoa. Ai umai fonga, o le avangoa kongua ngā loa whau ele me ke lea. Lea taua. Mara tua mai fo. Ia, so no. O le vaenga lau tau batua. O le tau batua le a taua e whalau te leiso fina ngalo. O lenga ka ukingo e fia mea ngai langa press conference na lela. O le morianga le moria ila auli. O le malia ia. O le morianga le moria ila auli. Ele o se morianga onga ole o se mori maure la vea o tu au. Ngai runga o langa kalina au mai no wofo ai fa mai. Ele o se morianga ona ole maliwa i o le tamaititi le na tau le ele na maliwa vaitele. A o le morianga. O le fau winga, o le whaakupuinga o se kala. Elisa. Ole winga la utala. Lono winga o le tatu pale mia, po le pale mia. Ole wonga karikong winga. E nano fai atu, lono winga o ia fo erfa masingo. E nano fai atu le tala le ato whalau tele so fina ngaro. Ole wonga fo ia fai le fai unga. Whaasa o le kala wa ori mongi e onga kala lea, ma leo liu. O le ua faku, ua fabricate la auli ia ma fesolai, ua faku le mori maua sem. A lea ngoinga le woso nga ia o pongi makarikongi. Ai whawewhea le kau pule nga lea e fasioki la ia tulou, tangata valina la auli ma olo. Longa winga, ea kangia mai foi la. Ai foi ia se feedback a olo i kukongo le melia. I le pale mia. Pero ngā mea i reka. E fua foi wailanga ile o e foi na fari no fina ngalo banga le ato. Okay, ko e foi le kiki ai ko le saunga foi sauni. Ile mele ole ele ai se anga ba. Walanga e o ko ke ku foi la le kulanga le walanga le ka ke anga ia kulpa ki le ka kule le ka wa mai wa kulanga la ko ia la wai. Anga whape whao ngā le kai e ka lengi ma ko mai ma la ka mai ma la resources i kongol paki e maua e whain kai e kai ngā leia ma kai ngā whanga mai ai ai e kam whainor kai e run ngā o ia le paki ma whai ngā iese mea o ngā la le ila se kai ngā ba almea ngā e le whaile se kai ngā ba almea pia whai kam whai ko kasi le le ngā nuenga kam whai e rani longa lava whinga ngalo le malo ai e mawhainga rani malo pe a ngā lue whakasi o le kia o ngā lue whakasi e pei lava fo i o kanga kai le mwhainga e le a ngā uma i kukinga o kanga pa pe ngā le kongo fo i whainga paki o mga upu le ngā e saunga i le saunga ngā a fia me ngā mkoe o ke i a saunga ngā pe fōringa mo se me alo i ai o se alofanga e justify ai le mele o kuli la auli ya manku fo ele ki oti la auli le fo ele ku ya la auli e kali nga morianga sa manga ko e fa kali le ka ise mai ale le kali la auli la so fa on ko ile ile long finga ale la ko pe ko per kulingo o la auli le mele e la le si me ale la kamo mongo mai la le mele wango fa no ko fa pe lava is a cheap shot ele ka ya il palmia ngo sa ngo fa pe wala ngo mo kwa ka ngo fie kele langa kala leng fa yangi mai atangia mai matua ile popole lava pole ale tu langa iai pe sa o pe se le mela wa ia tantunuinga pa walo no ta inga ia lokala auti ia ta fiofia e matua le ia se vaenga e tau mo fai fo ile even e fai loa ile atu o lo ia i pelo na lo joina ia teu mo fo ala mese mata ia u yo le ale vai na la to fo ia tu la va sa
na e sau noa tau ke le i o le malolonga. E soli tū la fono le wha maloloina o tofi wha minista ma tūlanga. Le fwela ua manino sa moe lau wha maninonga o lau fesi. Lono winga. A wha apea e ave la le mata upu. Ala ua hirika le minister la wunga avea. Le mata upu lea lango umeisi minister ia e toru to wha le ua wha malolo. Longo winga waka ko kilo la. I le kūlanga fo ilele ele ngaka e ongo kuli le pāle mia maripaki. Ai ongo koe kau kua ikua. Mangi mōlianga po si tūlanga whapena. E lana whai unga ua whai o aku ai ngā penalties. E ono sau ai se outcomes. Po le mea na o le tūlanga fo ilele ua whamaongia ia lele karikongu winga ma lele whaatua ina. O lana whaatua whala ina malonga le mana makile fo ilonga road. O le asi tūlanga o tua patatua o le mea. Ole amafofongi le constitution se unlawful discriminations. Mai ole reason leanga o maua whapeanga lainga makulia whaipule ia kolu. Onga o lai whapea palmia. Olo wele agree mai akia. Ilalo fo ila le constitutions. You have a right to express your views. Freedom of expressions. As long as ele violate le kasi fikua o le Crimes Act, which is defamatory. So, ai kangongi e ke vai vaenga i e lua. O le expressions o le view o le whaipule, po le minska, lau fionga le palmia. O leo ke longolango inga ua kaunga suir kai. Ua kau onga e whase kua ngalu, i o kua inga whamakalanga ia, whainunga lewa whakama le whaaloalo. Ai avea ma reason e kango ile pale mia sakleminska. That is unconstitutional because e le mawhai o nga e whapea o kango e ave ese o mai loko finga minska o nga ua express lau view o ke le agree ai. O nga vai lola ia le remedies. O remedies la e ka ke kalangolo i mengi o remedies is damages, financial penalties. E fai e sa o kala fingal va sa moa e ale unga e kausi a kinga inga i fua le au taxpayers. O nga fesili la ia le o ilanga fai le fai unga le. And if ava pea mai o le fai unga langa fai I lalo langa power as the head of the executive, that is the abuse of power. Because ele mawhai nga e whaonganga la opposition as a prime minister po le head o le executive. E violate tai vaenga o lai wha o lai protect I lalo le constitutions. E o le whai unga mai le court, pa o le mafuanga ngā lenga lainga whaila uia kala, e le ise legal basis. E le whapea ua soli e le whaipule po le minska le kula fongo. E le whapea fo iwa yaingi winga, like ni winga le whakamari, ua soli le minska in terms of morals and anything. It's just ua express le view o le minska. O leo o longlongo inga swing o le kaikai. And o ai le kaikai. And the Prime Minister thought, this is personal to me. In order for me to protect the opposition as a Prime Minister, I have to remove you because all our vote, e mawhaingo always se, pia whape mo le numbers I lesi ku. So ole unlawful nga ole whaingo le whaiunga le I lalo constitution. E o fo ila ele vaenga le ua ia fola inai ia pe whaafefe inai ma whaamata inai le ave ese wa o meia na whai initial associate ministers le na maua mai fo ia ni nei reporti Samoa. O e ave ese ala tu ta vale o le ave ese tūlanga whapena ma tūlanga I onisi o le avatu le tofi le ia te oe o le ma in terms of le upu whapritania fo ile le bribery. E kausau ko kongu le upu le na ma afianga ma ele o se vaenga le o matua I te tau o na lusi ai se whaatua ngai se o lo ave mataita. E malia lau saunonga. Onga lenga ko kalangoa le vote of no confidence le move le motion si kongo le palmengi. And these are the reasons afa pela le avenga o kofi miska. Le wave ese mai isi ave isi. It is bribery. It is corrupt. Because ole anma fuanga ave ese mai ya ila ko ya minska unlawful, unreasonable.
Alela ave isi, ngai ka mawhai entice sai kangaka ia e ngongofo pe le kule e langolango ngai. So, ua mita le threshold o le bribery. Lo e ka mawhai e fosi kangaka ia whai mere ke mga oai. Ai ave le kawi. O lea kau ke loinga o manga a Mingska pe Associate Minister e iei privileges a financial o e vaku resources e whanganga o ngā oi o le whai pule. A lea lau whaonga se se, it's an abuse of power. And o ngā loa lai wa ai we have no confidence i le o mia le kofi pale mia o iaia iangi yamionga wakangi aile bribery, corruptions, abuse of power, abuse of the government resources. Because o ka avale ngi elun ka avale angaia, elun ka avale se miska, elun ka avale se whaipule, o ka avale o assets are taxpayers. Wow. Se wha malama le mele o taxpayers si atamali ataua. Mankua e oia i ka kou e whakau le credit. Ma i la kou le whakau le suka i kua masala whai. O le GST le attach lunga o mea umma i Samoa because everything, goods and services o le GST. That is the tax o le attach ele au whai pisingisi. Either you buying a credit for your phone or are you buying pankeke po le ale mea lak whakaua. Ava pe o lai kokongi le whai pisingisi, whai pankeke, whai credit, whai fuli makeki, le GST ile ofisa o la fonga. O oio le taxpayers. E o voilai lancha ngai ka maiki e whakau le aonga. They are taxpayers because they are paying the GST. O le whai pisingisi, they are just in the middle of the taxman or the government and the real taxpayers. E le whapea la o le whai pisingisi o lai kokongi le 4 milionga wanga tax has more e ka kaunga whapea. Lea i le au kok whamai o ko taxpayers o le leanga o tax umale la kul whai pisingisi. E mua ave ese le tax al whai pisingisi ko a mesha ilanga polo fiki. Ai ava pea fo i whai maile malo walu lunga GST le 4% e add fo i whai pisingisi le GST nga i lunga le whakaunga le credit, whakaunga le pensingi, whakaunga le whalawa. E le manga o le whai pisingisi nga ke kango e kokongi fua le tax al malo e pasi le consumer. And that's how we should look at everyone are taxpayers. All these assets, lea e whaonga al malo, o kupe a ngaka kongi la fonga i Samoa, include ai aid, ma kupe i e whaamea alo whakuai ia malo ingei. And even those money le whaamea alo whakuai malo ingei New Zealand, Australia, Amerika makungu u lea waku lako fisoswangi i Samoa. They are money from taxpayers. So e ka ua ia e ka kouruka ko malama in order for us whaapea whaingi whai unga in terms of who are we going to elect? Elect people who will serve the best interest of everyone. Not people who will only serve the interest of their friends, their personal interest, or just them. Alo whaktai lau sua le liloia. Lea tau. O lea, ia sa nomai. O le kama whau saungi, a whingi e anga wha peska kai whai ma se whai pule ai mōlia le bribery. Ai wha whewhurkanka lo ke lunga la le bribery le mea lako kari inga pia. Waranga kai au wha kau kōr ko wha. Wha miska fau e kau kō kai au o le whenwhai aniu awa, ma uu, ma langa aia, ma whingi ma whare ma vai. O la kou ia e ka whinga lako lo inga le bribery me le whai. So ele ngaka nga bribery e pare mia. Aora ko kari inga fo e bribery. Wanga ba apela ko e whai puri. O le kali o le fisilia le ia taua siata. Lai ka o ko kongu ai kongu le o le kula fongo whainga pāloka. Lai fo ele mea le sauai le sisui kauwa, ave le sisui kauwa le inga umar whainga pāloka. Bribery. Whakosi. Yeah. And o le whakosi nga which is e define la lor kula fongo o le whakosinga palpala po le bribery. So, ave le whamasingonga, o le whamasingonga mai le kadi, because e kaunga whai le determination le whamasingonga, pe ua meets le threshold o le bribery. A wha pea la o le bribery le kalango i le Electoral Act. It's to do with money, ma le kaunga whai e entice kangaka i au mai le lako vote,
a e kukusa ma le entaisinga o faipule ia o mai lango ai avako kofi minska ia o le kali fa masingonga o le ale se senga bribery nga ele se senga kele bribery ia is mani bribery ia foi a o tua pata tua nei vaenga uma walanga e pe ia tangia mai le fato fala inga a ila to fo lo ia fia me ia mama manau nau ti la to tofi foi le minister e fa mai la to tala o lo la to tau mo fai nau lava nisi na mawaini na so ta inga itua o fiu e tau mo fai nau na ia tau sia le file mu ele va ia maua se to a file mu le va o le palmia ia fia me mi se forsu la o le mani to le tau peila wa uma e ai le ma faina la to fai se fofo le la o ia le o la to ia mo le ta yo la to fi fa minister ma tu la fa pia e uma la ko foi mai i se ka peneta fa o li pe a fa pe o tu o pata tu o nei me uma pe o tatu tata noa i scenarios nga paule malo si anga le majority le te mi le nei o le kuli o ka kai parimia ele kuli alo ele kuli malo nga parimia kuli ka nga kamar paki au ese mal pati ia kukuli ko i mangisi o kuli pe a fa pe o le hari tu langa le ai to foi mai la fa visiri le a tau mzauni o le kausanga ngai o le kausanga ngai e koe fa fo wai pe fa mutai le kon karate a le komisina o leo o le kausanga ngai a ko ai langa tu sanga wai te tu sanga i mo CEOs po fa ulunga mtanga wenga o levo fo ina kako kapisa mai ile tu langa wa te tau o e te tau ona fa mutai a wa mo kwa le koe fa ko wai ngar fingo se me sa o le komisina o ye te nei a o leo nga ka o fi uma mare pa o komu ia se ia pa ri kausanga ngai a o kai mi komu fo ngai le masinga yo apelila po mati po apelila po me le kaminga e fa fo wai pe fa mutai na maua fa tala na la walunga le li for the majority o le ka peneta matulang o ai e ono fa muta ai sui access kom singa msang a lela ele tau man ele fa ai manu lo ilunga le vaenga le ole upu le kuri kanga kalanga ole kapisa i tangata o a me ia kau pungi a fuala ile line of le immediate tupu ile kako ile line le timeline o me ia tupu mai o le ape ia ka ngia mai e lead o ma me ia ile puipuinga po o le puipuinga o ni tangata e mawhainga kau whaasoa mai ele o se tactic leo leo wa whaakupur kai mini ngai e fionga ka mai kai pare mia I'm just saying my own opinion ele o se me ko kia leo wa whaakupu wa nga pau wala o kanga kai ku malosi ma e langona foi e nati manu maloina lo Dionisio minister e kuku malosi e ka au fi au ko fa fo le kon kala ke le ale komsinga o le ola na ola au le mali to walanga o le e afia i mata upu fa makala ele o si ai kia le o matua i le ke ya le pale mia ile lava mala au li markanga kan fa pale mianga a o matua i tu vai lua lava ia ki ngeia ma ve ese mai markofi mingiska danga ile o tudia ia marpaki a ole wa ve ese markofi mingiska inga ia uange ionga sa fa ikokung ile taimi to fa le ile renewing or to finga le ma foi na mai sa fa so le to ona va tu le sunga loi e o kupu pe foi o se me ola nga menga ia ke ola ia o kalisa o ka ke lo ai po le arme la nga o le bako ngi ka susu e fafoe e faia o nga mama la vale o kako a fa pele mfinga ko faia menga e fainga ka la ka ko lo ngo ka sifunga mele le nga ngaule ya wa la me ren ko pe ka faia e ko minska o le foko aku punge a me por ko fas ka wa a le nga ki la vale ya le parmia e ko fa ko kumu ko ya meia ongo mera pa pengele kau lela maka ka make maka ko ka ma fau pe asia kai pe for ko penga fonga kula fongole LTC 2020 leng fai kulepa o longa copy le o fa ko pe fai ngomiska ka o fa ka ko fa
o leo ke loa o ke le lope pe ko lima ya balasi wala nga leo aver ku si fa ma ba balasi il paki ongo le fo wo join ya fiame a fa pela ko fa le mo ki ngoa lo ngo ko lima ya balasi ya sisi ya fa ka ko ngo sisi miska al fesi di folle ai sa mo rin ko pe fa pe ye se mea pe la sa ngo fo ia asiaka por mea o ka pa lo kar ko fa fo wingole o le whenga le o kon kalakte le al komisinga ia por mea o isi me o kau pui whapenga ia ai o le makangai o le mea fo le por inga mai la rule is ka mai ngumela ia le ngumela kele a se paki a whapea whanga le o se board e whenga nge lo se furu le kai waka kai so fo mo fongo o le makangai o le mea lo la ku fa mar singa ko lima le au ke au sa vai ku kongole o le fongo lo se fulu le fongo ngar ko lima le ala ke fa malo ai ko kongo malau kai e si le o ke le fongo mo fa ma vai lo fa ma vai lo e be se makangale a le folinga mai o le ska mai ngumela angela fa malo la vale le o fa le mka opure fa kaya o le tulinga o e male pati o le fisili o le kulinga o se kangaka maripaki, e mo o mia ai lea o le malo i sanga whaakanganga, e mo o mia ai se pale menge i sanga whaakanganga ma se whonga whikalai, po o le kulinga o e, ngā o le kuri ai paki uma upu. O le e mwhaina whaasua mai le a sauni mele. E le a ia le pale menge le paki a political party. Mai like in terms of o la kou fonkanga o la kou maka upu e lea ia e fuol palemenge onga a kako kalangol palemenge a koa include ile oppositions ava ingei a kungu ngei kem kalas and democracy is not a Samoan thing, it's something we borrowed or we took le ile kaiminga o umanga nga koko kasi Samoa ole this is the system e fou i kanga ka Samoa. O ka kou system o whamakai, o le whakawhaka, o mea umanga o le system o Samoa. E le, in a political party sense, ka ringa o le officiria siaka, e alu aku le Republican pule i mea le Democratic i Amerika. No. E a ia ko fou Democratic i le selecting o leaders ale Republican. Au maila inga New Zealand. E o maile leipa whai le national i le mewhai. Even though the national laile government na e attend for ile leipa I conference ma fongo ale national pe fa pe fa la ko fongo as a party ai o foi la New Zealand first even though they have a coalition e o foi la New Zealand first I fongo national no ele a ya fua ole pale menge ma le head of states ko sa o ngale sa fa ai le pule o nganga a koa ia vaenga ia kolu. Onga le head of states, onga ia headinga, judiciary, parliament, and executive. O le vaenga ia lua o le palemenge ma le executive. E o mai lalo o paki lenga malo mai whainga paloka. O kangaka lenga malo mai whainga paloka. Le fo minga le palemenge ma le kapengeka. E ava pe kama fai e drag my head of state is le fafikau le fast. I wish if I be head of state, no, that's not my business. That's a fast political party issue. Pa warka le. Yes amo. Le winga lo tau tuturia langa ila o back up question. O le winga lo tau vai atu. Lo winga la le tali lo sunga le lo ia ele ai. Ele se ulo wale fionga le amadu le malo ia mangisi lava ai a kudia e paki ala ko kanga kor paki ele ai a se mea e ai fu mai ai le head of state manisi lava por fa msingonga poi lava por parliament e pule har paki is that right e pule al paki o la ka o ko le kula fongo venga paloka e ka kaunga e se paki ke me fa ka ko ai o ngo umale general elections o le al paki langa you give your allegiance to the Pakilia. I fa pe alola wa kuli o Pakilia. Ia so maila so e wale ese Paki ar ko felo fainga paloka because ele ma fai funga suilo Paki.
Kusa pe vala mai le opposition. Come. No, Ele ke koe fo ia fai lau pe o menanga fer ko kolu ngo mai o le HRPP. Ia pena fo i wale tu fo ia tulingos minister le tinu ule le tuli e tuli o le tono la ta vale le faro ngolo tu le tio. O tu ala la back up question mo o lua sa uli lo sunga lo ya mi se foi la o le atua. A fa peangi. O le ofisiri o le a fa peangi. E pe o se o le tau titala noa o le kaimi ngeri kako purukalame ua tātou ua matua i spot uma vaenga malava e kauke e matua tilo i meo no tutupu. O le lo loma ngei lala ngei whakaukonga o ngai mingi sika ngei kai au. I'm just saying, you know, out in the air, out in the blue sky, ai uma enga maua se kasi o le whaafarekui makulanga uma ma majority kuli pare mia pe tuli le faipuli ka koruia faipuli o loko fanga ia pe ke ua kukuria puai mangisi o lea nga fau me e faia me le mar faipuli o loko fanga polela o lea se kula ngi fakau konga la fai kaya ana se silia wala ngo tupu matangi li wo ba what are the possible scenarios that will happen? E ngo kupu pe a kwanga yo ia al paki. Awala ole kami lava e fongo e makasi paki pe voka ko kalo. Ina nga nga fa se kusi kuli. Au ka foi o nga longo le. Ka wa nga longo le al malo le wa. O lo wa i suinga kongo le. O kai mo se respect for le al malo la ko wa. Inga ia pre-warn nga ia ele mele le sa ko ia me se foi se kusi foi le fai fai le ngilo ia fo ka ko paki mo moli alo ia i su yuma ngai le la ma fo kuli pe lima pe fiku pe valu ia la su se fe mai ngai ko inga la kinga fo ngai ko inga fo ka o o longo winga la o se mo kwa makanga la vale me pe akup on miskangi ai le au nga le vaso le wa vaso le pele le fongo parmi a fai la miska umara ko longo inga balu male fale male lima le la fai se furko se furko miska ia le a fiamele la fai e fai il parmi o se furko lu ia miska e lo se me makanga le fai ngi ai ma kunga e le se pa ki o miska ia ongo wakuri ia wa le binga na le tau sile doi sa ni wale tau ata me i me wa kami e wa pe ngo fa ya ma ke lo go mo ka ke fia mo se va ngo rumor pare mia wa ka fisiri uma ia fa ya ka fisiri ya a sa wi la ya me ya la fa nei ai kuri o pa ki wa le ya o se majority that's for sure e lo ye se majority o le foi nga yo el pare mia e ma fa nga ka o fi nga ve se ro ko fi fa kai so forget about ele step down. Pa focus la ele kuri. A kuri kei la o e manga mea. O iai so pao ai ke arua i pe fai kua kasi. O le ai sau paki. Ua e kule va au mala ua kule e va kule fa funga mai le tunu. O la fianga fai kei kua inga mea ile akungu ua o le o sila. Ia va kuia lau sunga le loia se amesinga. E mali e ke au sangwanga le a kaua ngore fe mail makanga. But this is the worst. Le lo loma le whakau ko minska kai au. Ai serve ngei le afiafi a kusi ia. Alu le kusi fai pule ia o mawhau le majority e sec. Ave le kopi le afionga le au le malo. Ave le kopi le palemenge le afionga le fon whekalai. E o aku la e fai le whakau konga. Ai move le fon whekalai. Fai le ora e fai le wale ingi paki a kangakangi. So le ala la fai ngir whakau konga e kangaka le ingi paki. Ua soli kula fongo. O le ala fai whakau konga e kangaka ua leo koe fai pule. O ngā lawa fai maile fongo whekalai. Ua le o koe meet le requirements o kula fongo. Ua le eise kou paki, ua tuli o kou paki. Mai ele mawhai fongo kou war form se paki. Leanga o le e alu le paia inga ngei. O le paia inga ngei nga whangau mai i le writ. WRIT sa issue ile lua fe lua kasi ile i ungo o le whainga pāloka
e le mawhai fo inga ko woko ko kasi, so therefore, ua null and void le ko position as an MP. Wa le whanganga wharkula fongo. E o akula avapela, and it's interesting, ongo le kaimi. Mea wingai mengi o loia, ki ngā le valu apo ai ka senda kusi clients. E malama kai au, ai lau whapea, ngā lakur kusi ang ngafi. Kusa la fiki a ele le aso winga le avapea, o le avapea songi. Asufa. E fiki a ele sfulu lima. A le fai mai le kula fongo, nga isu le kusi le sulfa, a le fai ku whakau konga le sul lima, e le o vale lo ko whakau konga, onga o le aso sulfa le nga tuli e oko. E ke sirafia. E unga yengi ka koufa, e unga yengi whakau konga o ngai mingi ska, e unga whai le wha po le koru va veao. Ke mole foi wei tau konga o whai le valua po kai muke. E ole whawhika uli ngā pia vai ai, because e kakauanga vai le mga onga o le kula fongo. A whapea loa kuli o e, and they can take, you know, le alfa unga whai le fast, they can take it to the court. That is their right. E le mwhainga ve SSC. I la kou i o le a peifoila on mele whai e miskai nga kuli le kamai kai panemia. Take it to the court pia whapea i loa yengi liko grounds. E disagree e whai unga. E va penga fo ila pe akuli ko fikule pa e nga fofola mel Electoral Act va pe me ofera le ke la fie fela le ke aloi la le fa mel Electoral Act e le ai lo sa pa ki al va enga la majority lo fa mai awong e ko ku mai e le ko ka ua o se ka ngaka makpa ki lo makwa i wa ko ka pe alo ngua man makpa ki le va wa ave fa ngua ya sa mo o sa la uma lo me o male le ngar valua po ana ka ko fa ka ko ngor pa ava pe mo issue pa o me vela ka nga ka ko ma fo fa wai o le nga ave le ko la lo le al majority mo ia step down o ia ile intention o le paki e ave se la ka nga ka ia nga manga o le paki le majority o le paki e ave se e avangi e step down je si ku alo se malo ku langa kai ai se kalo sanga ile paki su es kai fo longo le al malo lo mo kai fo they still hold the majority o le palmenge fa ka ko kai fo o le palmia ma fili ka pinge ka fo ale la o mai fonga o le ala ve ai mai si anga fa pe o le ya ka ko palmia pa o palmia o kai il paki a kuling il paki o ko yese nga o le kofi fai pule o le nga ve ma palmia o nga o kula fong ali a jawa so virgan ele o ka o manga ku o le mali o nga fisa fai fongo skasi o ngu ala ke ko le farolo ai bili mai bili sa o markan kan fongo ngu ule o fai kala skasi fai pule ile ngu o malu si angala ka pengeka aui o malu si angala ka pengeka do paki le fai la wo yo ele ngu maskasi o fai pule ngale la fa ka ko miska ka ya e ke ola ia a fai ke le lopo ko far ka ko paki pele ya fa fonga mai le so o ile fai pule le a jawa te si la fia le ya u fai fisidi le ya se me alo o ile fai pule le o e ma fai na fai ro mai a foi langa lai fa fonga mai lo na tu malo o le to telo tanga to li tu malo le fa fonga mai o ile fai pule si wa ngalo ke alo so fa a fai na pising si pisa e fai na pisa ia lo mo wingo Dr. Pizza ia fa me la fai fonga ngu ala vidi nga fai na ko conference call ngafi o wa ku sa vali fa me le ngu vo le se mo me fa longo o le marsi angala vele ka pengeka o ko nga fa punga la fa pengele ke longa e mo fa se ko fa o le se ai o le foi la se mai ai malitu malo i sa vai la do le nga o le la no fa siri tuai o le lau te ia tula ile venga na ave fangaloa o le mau fo ile na le na mai e tu lo ta o le tu malo mai asa ma vai singa no mua
ole mau foi na le na longo mai e fa pe mai wo fa pe atu sia la tu fai pule le ole ave foi ma minister wa orfina ngalo le tu malo le na malanga tu ile ia pia le tu malo te mi nei ma se le bota u foi ainga masala fai na malanga tu lava matai e ta u fai pule ia e kur paki ai pe ta ila fa metalanga le wo mai o tali ia ile fai pule le ole ave ma minister au ko ke popole o ke kuwa ile paki a o malo le yai paki le yai le pati ia o tau vaila le winga le no ta fai atu o le la ata wa una matua o kanga wa ku ko fa pe e mamar por kiki nga wa ku fo ku ko fa pe ele le a le la makua ka alo para pala inge ya o nga nga inge me I think ole strategy, and I can read it from listening ile kele I losa ngonga asiata mali atawa. I think ole strategy le apalai I vape ole pawalai ole kapingika. Inga ia attract mai ile majority. Vapea o mai awangi I ko kamafai suit kai kai. And once I o mai wa mole majority I mele yer kapingika because ele mafainga vapea ko faingisi makanga wenga fo. You cannot add another ministry. Mafapea lela faile lela ave oe ma mingska ole amale pe fapea loa ma o mingska ole kapingika ole mea le manga o ile vaenga le I believe ole ka mafai e au maile majority ala ko sack lola ia le makanga le la minority in order to justify ole paki lenga ya o ke kakalo foi nga ka o fai kaule Electoral Act 2019 ale kungu fai kau me ala makanga kau fai unga makoi fai kau pe ala fai kau lo kuspa ia o nga I lola ia le mea sa o ale ka okoi pe sa o le kala fai pule le fai aku PCC mai o le kula fongo nga le lima ka inga I le valid o le kofi fai pule pe a tuli le paki ngawa fa malo lo pe sak pe terminate whatever le upo fa nga ile fai unga lenga fai ile miska o fa ko angam fai nga faiva ngalusi e langa position as a member of parliament no lenga ngakele I violating pe solier kula kongo o fai nga paloka ai or kapengeka it's just an additional things pe menen ka kalongo ai a mai le paki o lai mo wanga le majority e ma fainga piki mai so skanga so se fai pule a lo ma lo mai le elections e avea ma miska which is the cabinet so ya ke aula e mislead le fa upunga va pe o lai ka pengeka le malo sianga no when it comes to a party o lai le majority cabinet e ku ual ka pengeka yer malo le me lai ye le boardroom al ka pengeka ai ko ke o mai le paki nga fitfili ai ma fai ko fa ka konga o winga le fa joina la jala le ia sau no mai fo ia sunga le ato le nga ka ua I ku malo I tu malo mo le tau fa fonga mai ai me se ma ko lang o ma ku malo va singa kasi va singa o rue uso a le o ma to va ia tu fo I tu lang o ia ma to fai pule ia o le fo ina tau la mua ia ta fito la to wia ile lango ingor kusi wanga sengi kusi le remove ia fia me ale o mo le la one on one ma fia me ia ale o sa o le la sa o le wala ngai ni mena tia o le fai mai a fai le vote e mai pela na vote nga I paki ai se ia lu pela ngai musu ave se ron kofi mingis ka ai pai nga me fa pia ale tala le tus pa ia ele ai se kanga ke o ngai ku se rua awa for you will love the other one and hate the other one ele mo mia fo ini ka ko savea ku vai lua I awa isasi mai o ai laki aku I asasi mai I laki aku o ele ka fa penga fai o to ma fa o fai o to ma fa ta ina o le porkiki le lei ma re fai ngo me sao a fa fonga ma muri ka I ko kele pe ano fa yatu o le case nei le ataua ma sao ma le mele wa tu lai mai o ma ko I kofo ngai fo ka ko ngai o kofo ngai fo ile au media e ye si media wa all of a sudden sweet karangoa honestly lenga fo le kofo ngai ka ko o tele ano le to la o is kanga ka wo vai la kuskusinga
wasui le tong o out of the blue wasui le nga o nga va fo nga va o la uli mafia me a makalonga ko va ai o so lor kanga ka e o pongi me la ma wat pa falawa va tu fa fonga le tunu o so lor kanga ka pongi me la ma wat nga wenga la ma wai ko finga la ma wala o de telefo yo so tanga fa le ainga o wo e ma fanga o ngisi o sui ngai le o ka va ia kunga sa matua i o ka look up ia o tangata a hafi fio mai e matua i tari sa paia matali le leia o lea onga o lea le nga yeso kanga e le faia fo ila matu so tanga fa sa tau ma so tanga fa sa tu te tu lo ma so tanga ma fana ma fai nga wo va la laka e fai ma fio le me le kau sa o le winga le na le na fai tu lo ta fa no anga a fa fonga mai fo ile tu malo ia si la fia fo ia ka kou vai singano numero lua fanga sa kaua ma papa sa kaua o le malo e le o yai le majority po o ko akele o paki o le paki ia fa tu ile ko sa mo ukasi le nga mafuai o ngalaki wa o ke fa ku sa wala upala ile fa fonga la tu e agree e fo ia vala si kana le la fa ku a ngale sa o le makia vala si punga i le va or fast kasi le kanga kai le sao mai paroka kasi le kanga kalanga nga uma nga fa inga mua uma pa u mai sa taua me i mai vai moso pa u vai moso lo nga au mai io ele nga na si fia ko fo ia ku roi sa taua ko ka mo e mai ai wala ngol SNDP e fa pesa to tua o le SNDP pe to tua pro SNDP o to le mau SNDP angale saola le maki sui le ko nginga ofu mu le fast awange Iran pe fa pe la los SNDP o inganga mang malu ai lo winga le tu to fa fo ia tua au fa fonga mai sui se ka ko fa pule mai sa ka wa ma papa sa tua le to o le o mako ko evaku ma to fa fo ia ku e te to ma na tua le amatanga e ke ko manga ko ile amakanga male afu makangi nga wai mang malu ele fa pe a mea or kofi mingi skanga nga ko wa fio mai ko ngol pan mingi le ai na to wala va a uma mai ko ngol pan mingi o ko ngol man yes le pan mingi onga o le fu al fa ko ile to sa mo tas a fo ile fa ya ki wala tala fa so e ai nisi kanga ka yese e le kai mingi sa le ka mang malo that's the truth sa le ka ko mang malo pe anga ko wo le HRPP pe anga ko ka mo e mai lava ile lava fa ma ele ka ko mang malo ai ole ma vo anga wala yo no to manu malo le anga le fu arfa ko ile ko sa mo ukasi la le me uku le wo ko ya ir pa ki nga va ko ko a waru kan ka su ele me mo waila me ai waru ka su ele me mo welon ka mau ainga a fai ore ngar ko fa la inga ia o te ro o to fai a mo nei tai wo to mo tinoa e ko ki le ko foi mai ya mo nei 2 minutos lo to ka ko kilo ia ia me se for your possibility o me te tau what's next in order ka fia ai le fitine yai ma le femo mo wai ma le mo tono fina ngalo tangata la foto mo mo le atau ala so fina ngalo what's next now ia le to ka se ko mai ka pure la ki mo sauni ola uri nga sengela ko agreements ma le fast a le o mai fo o le kule pe mo ke mo wa kunga bala sia nga mai lang kusi e ko fa le nga lang seng a pa pela e or ba nga un foi le agreement ma fast a ko fa mo le agreement ma la fo nga ma pari mia a o ka ko ola le un ko ka e pa fa pe o double agreements po le canceling o le agreement mo a mafau ai le ongi agreements nganga ola ko o members of party. When you became a member of a party, you agree with all conditions. Ele va pela ko faingisi agreements later on. E paule me ava penga mai se kusi e lango inga le majority. Yo langa ia consent nga. Ava pe foila ko sui longa mafau. They have the right to sui ela ko mafau. But that is where o fesilingia fo ila le lako fo I kalkongunga malangonga I values al paki lenga mai kong
And that is up to the party. E whai le whai unga i le kaimi ua umayonga whakulanga, saki ai, kuri ese kaka i le paki, whai lola i man whai unga. O le leanga la, a whapeangi la e o le scenario lenga kakalangoa i avele kusi o le ua kuli o kou, a e o ka e au whai whakau konga. O mea umayanga fola e wakulu ka avale oil mings ka malea. It's nothing because o lela e koe fo I whai mai le palo kala kiki. Ai o mai whongan palo kala kiki wa e pau. E ke fiu wala e koe vili mai le kanga kasaka ika. A lai wha pere kakaringa ka ika. Mal kakaringa panemia. E ola vili mai fo o lea fo ie o ke kau vili a kupo au mea ngai whai. Like, in a way, e risky o le mea lai lau ke muli e. And I hope o lai lau ke malama mai lako mea lai whai. You know, the decisions lai follow ai. Lau positions I le kaimingi, I strongly hope o le a maua se fofo e le o koe umiaku. Within 12 hours, ua settle le il malo sa moa. I think, going forward, e le o koe iai se ability e le fast a koa, e lau ke koe kalkonguinga I la koe loa ese I alangonga ma mangaku, ese fo I ala ko believes in terms of le kai inga le kongu ole me leo ke kau mawhai au ia e kau wha ka. It's not for now but for the future, because often we hear politicians in various democratic countries, they make reference to those leaders who lead and take the country to another level, and they also curse those leaders who put the country in situations where it's very, very bad. Kau ke kalangoa ia Muldoon ianga meanga whai Samoa, ai o fuli sa I solo Muldoon, onga o le kai o kanga ka Samoa. E kau ke kalangoa fo ia Hitler. You know, those leaders, do we want to be remembered as ia ila kou ia kai? Because ole lumanga I o Samoa, it's not for those who are ole kai ia la kung kai mingi. And e ka kau fuilanga mafau ai. Whai le whai unga, inga ia mga kuai oe, oe se kanga kasa kai ia le kung with everyone, or are you only doing it for the best interest of your friends, your families and yourself? Okay, kakalo ia vavenga maua se kofi malie ma se kofi le mu, because I think our country, and I strongly believe our country deserves best. This is not the best. We have been through this in 2021, but o lele I makua le whainga malo le kai mingi lele a ko le kasi lako term ai loko kupu, and within the party le whainga malo. So it's really hard. Pa o kalkongo le whafonga mai le kongo ai fo I se upu asala. Se kaimi whai aku se ingi upu muli ale songa ya le yaka o ya o lau lea kakalo lea kung ulo ko whaasiaka ai se upu ole kau kamali lafoi inga ule ai ngā se vai ole au aunga whakawa ai manguia ngia fiafi o a whai unga la kako whiala e kai au waka kia kako whafkai le li Malo whaftai ai te lole a tau ai te rei saunoa la vaturu fasiri e tasile a mai e nei tanga te lunga wai tau Taua ia lango leute Amerika. Ai sa upa leo atua langa wale tasile lua le mengo fasiri le luma. O lela wata auto mai I makua I fisilingia ka ngaka mapupule supporters. I tupe ia na ngalele ia tuai. Ma vatu. Awa se ofisa autu ole vahenga fa fatu tuile tu sama utasi. Ore ke ukupi. Ore a kingu. Ele o I de mele yele majority o paki. Ole se fa tongo ia mea. Walanga o yela ke ukupi. A ole I umal tai fono mal vahenga fa mal majority o party. Fa mata wa tasile vahenga yo no kapisa le la walunga me ya uma ngo wale ro mar kupi. Wale ro po fe wanu ya amenga se fa ata o se vahenga ele ta Ole se fa ka kanga I se kiwa ia futanga time sole ole alo fatu tanga termele na ye fa uma ngingo mai kamilo ai okupa me la ko pomule jambo am faina sauno mai ho monka ko kari ziringa
A mo kuri palmia. Kuri le kingu. Kuri olo wa olo chairman no. E man se kuri mal va ngala ya. Ia wo le se la ko kan ko fa fo me ko. Fa fo me ko le se me ko pure. Le puano kuri ka o ke le puano kuri. Ia. So Donald Trump is sack. Fa parangi o sack. Fa sa mo le tuli. Ya, o inga fa fikau le ka ulanga mai ka ko support. Ke role ka ke nominating a ku ngai. E ave ma ke kupi. Ave ra ko ingo kui. Ya, o menga si ka ko wa ka ko kai. Anga ma ka ka. Si ka ko fa akulanga ka penge ka wa kasi nga me kau. La ko ya la uli. La ko ya la uli ko banga. Tato alu le taua, le yo le mawana I 5 minutos ya mas minutos. Te fa tu la ngana. Te fa tu la ngana. Te fa tu la ngana. Ka ko pokala malo la kamaya, ka ko mai la fa kulanga ka penge. Ya. Ya wa le. Ai ka wo kele menga I merva ia me mo ka krongi ka me mo ka wo kuli. Save kusi. Save nga ngi mala makru ka ao. Ali fa ka kongo wo mo save kusi ia. Fa mo fa fonga mai ya lo ya for ka ko baenga ya meroma for precious ya mal baenga long ko mal baenga long ko se awo ko kingo file the shadow cabinet kwa fa mo ko shadow cabinet inga ia la kusi a bakul malo a bako e shadow cabinet Bakul head of state. A bako o head of state. Ola si me ka ko mga oi. Mai me le malo ai mai. In fact, if I go for ile le ka ko fonga fkala pe singa me intervening me fa pingi. O me nge o langa o le ka fofole. O le ka fofole political crisis ka ko malo. E o nga fo singa ngai singa ia ku olalo. Ele lave kala sa ngole sunga le atawa. Ele mafainga intervene le fong fekala se longa ave le parlemenge le issue. Ai le o se issue le parlemenge le issue paki. Ya menga le pa wale sa ngi wa ngai sa ka lo ke nga me ai le nga. Ya e pa wa ya. E pa wa e ngale lua ngar kasian mingiska e dua mingiska yo ke karusanga I fo ile yo vale alo fa ngor pokalang. I le paki. Pe afa pe kauru ai o tulanga le ai a moni moli fa fonga mai lau fionga le tai fono ma le majority of party nga fia fa wa le mingiska o si usolanga ai fa mo ola ka sanga dia ko sangi ke wa le kaula wa fa mo ya se ko inga wo fokasi ngai uri sunga ko ru fo poinga o la wa fa tu o ia mo le minister leo tu lowa o la fa tu mo le minister leo mo le kiria inga ku ngol pa inga ngai ko o ia la audi ko o ia mali o le winga o la utala le no ma fo fa le winga o la utala le yo ale ma tu fa tu ina ya pa wale mene te wa ia le tulanga o le conflict of interest in terms on o la ile so fa o le sunga la o le mali to I cases ona tulanga le fa pena te ilo ia ayakia o ko inga ka kunga ye ku ye makanga ruenga le mo le taimi le nei time e makwa whitewashing ale makanga ruenga longo winga nga coffee mingiska o la audi ma ale la okulu e kaule fako e kaule fosia mai fuamingi e komisinga masi komisinga fa mai e uso kur kaya wale bang kakia mai ku fa mai o ia o gawa maka nga sau ai ke au ia o mera vai fa ia uli fa fa ale aba la ko inga fa miska leo ko ai la ia le mera ku ale este man miska leo ko fo ia ngalosa ko pe marca ko le bo ngai ka kai wa ke losa ko fo miska kupe a foi fia mai mau lang le ka tenga nga update kai mi ngai ai or tupe le la va ko fisiri ta to luia ka kia es el palmia a veces el palmia ta ko kul miska fa kwa makamai o ai di tanga te no alu miska kupe la so rufin ngal ol fala velave
I have no background knowledge i la ko mai i majority. I know their Ya names. le atawa. Le atawa. Agelosa e desi me se agelosa ko fai ka wai ke ka finga miska ke au fa malolo e desi me ngalen ka fa malolo. Ko e fo ia ngalosa ko so mingiska ko e fo ia ngalosa kupe. Fo ia ngalosa kupe ko e ue ngalosa mar milionga por kiki. Ko fa kasi wa inga sa wer kupe. Yo ku fa kasi me e vai nga. Ku fa kasi le mingi le kanga ruenga kupe male milionga por kiki. Ku wa inga nga e ko e fo ia ongi sembo. Toi lupe ko e fo ia I soka inga. Ya, soka inga. Ko e fo I leoka ko e fo ia I makanga ruenga le sa ia I mua. E ke lua o la kalo esa ngosia ka ke lua I loa le fainga ngi usila e sefe le ke lo kupe taxpayers. E kasi le kangaka ai kolupe faanga portfolio on makanga luenga nga ke vaia. E kasi o le winga la ukala. Skama isa moa e sefe ai fo ila le ke lo kupe fa pe ko kongi ai provide le amale. Kusai e ke Ming Sky I e associate minister o e ko associate Ming Sky lesi ale kolu e fa portfolios ale al Ming Sky ko kasi ingi usila. Faka ka ingole peila o David C. Moore. E Ming Sky e associate minister ko e Ming Sky o regulations associate minister o aonga. Ai ia makafa yo ia ka fiko I kongo ma associate portfolios ia. So ia kia ava pe o ile pale mia la sesi pale mia la kula I mai. O me ia ke vai in order to cut down le expenses ale kongo. E le va pe la o ka mafai fa polonga Ming Sky nga ku ua ngaro lima ke sau ko kongo le malo. In order for you ke pisi. 24/7. O yo ave. Yeah. I know on Senmo he was one of my teacher way back then. Ave on Senmo longa portfolio, mako ave ele makanga luenga. Mamalai va lili. Aiya. Because a link makanga luenga ia. O me uma link ku fakasi. Yeah. Ku fakasi. O lesi makanga luenga o ke mga kongi na kamo anti. O ka longa. Ya. Le anga ka malo o le vang fusu. Levang fusu la ka. Champagne. Le vang fusu. Ko sai ave yai leo makalonga. Ioi. A veces el pinco ma funga ma kupe o funga o loto a veces ma ale. Ya. Fa ma ale meo ka long fai kupe. A veces mai ale meia. Si sa fu inge Amerika yang fai fu ila ia. E ila o viu le makanga luenga leo le foreign affairs. Onga o le makanga luenga ngi le foreign affairs pe fo nga ko loa I le kele o ko ungi ka ua kele kusa this is like your salesman ya America it's a secretary of the state ngi the ministry of foreign affairs e ke alu e mako I whakalangoa ma provide a wala e avako I o loa Samoa ma o mai investment e kongo le kongo e ku uaila se kangaka and I have no broad understanding I la ko fo I kongo le paki el fast all of them ku oi se kangaka e makua I le lei langa analysis le lei langa like in terms of creating opportunities ole makanga wenga leo le foreign affairs it's a very travel minister I don't agree le mele ye kai mingi e ku fa kasi lalo le palemia you Pevon kakovaya ngi sila. Ese le makanga luenga le foreign affairs. Ese le palemia. Ongo le palemia you deal with a leader of another country. I like amilo e kualo foreign affairs o le miska o vai fafo. O like ka mafai e approach kangaka. I la fai pisingisi a kongo ngi. E yai opportunities in makwa kongo. O like la ngo ka ila iduma. Ale ka ngo ko I fai ka deals. Amai I kongo sa. E lola mingiska o ngar kamanga. Oi. Ku oi lo ngala audi wai le lang pam. Ku oi nga le nga o fa yaku. Ku sa o inga kamalo la. Le ngol kamalo le presentation al kamalo e o anga upu o ko nga ka fa penga. Computer a fainga waku va a sainga sa le mau milionga I Samoa manga mau me umaya lai va fu ia o malanga
e mafaila kongi sa o ai ngaka ko kama Ia. kongi o le vadeli o ke manga o ku ye anga si ku Yeah. Ia. ku ule anga atu ona si lota kongi sa o ai il mele vadeli iyo o ki ngā maka mai kai ave ye la ukama o maulele ua Ai. Sira pusenge. Ficou ia. O ficou. Kusa o ai ai maulele ua ki ngā maka mai kai langor kanga kai e loko I ki ngā iyo Koe fifi e ki ngā. Koe fifi e ki ngā wai au le. e paulo na mi e paulo na mi ska amalanga me New Zealand e kaule o ye ngi ka mama Kumu e ka mai ka. so e kumu ye ngaru kengi a kengi ora mau ka ko akuru makanga ruenga o onga ole o ai se si o ave ye de makanga ruenga wa onga oi foi ska ka la ye mangili Ia, Kamo mangili Kuie lo kamanga mangele. Ia. mangele se kati kongi de education Ia. ole asa makanga ruenga de a bela ka mo fukure Oh, pura I fai mata Pai mata. kongi ror ka maloa kongi sa o fa ko anga Ngā fama. yeah Kuie. kongi sa o ka maloa fa ko anga fa nga fa ai ala ko ingotea le ase me avela ko ingotea ka uanga mingi skar ko inga Koe ko finga lenga a Cedric. Vai o fongua. Koe vai o fongua whara ngu. O fongua malo. o ke sila fioko e il ko finga o ke mga aver ko inga Olea. sui palmia Ai, e maanga ia voi. aver ko inga O fongua le poko e kufa fongua. e mangkoe ku wai fa ya masika mai ba mangkoe de ka Ui, vai fa alua ia. ai aver ko inga sui palmia Sui palmia. iyo Paulo sui palmia la ava ko ka pege kai foi sa vai sa tai o wi war kai mi mo le la au su ya ile fo ko fa sa le anga sui palmia o le ale si o ai ka kom kanga ruenga le oi se wa muli fa si toma kasi dia o afo yonga nu makanga ruenga o ia langa leer fa kasi dia autar vota longa mangu oi lai autar vota longa mangu nanga ave se ka longa autar vo mangu ia etu uia inga ia pisingisi mala mangu ia ola ko kili Ngā kokele vai. kokeli Arisi vai Ah, ka waila kokele. Ia, sango. e so no mai ia le Sango. Resi mkanga ronga ka kokele o le custom. revenue Customer revenue. Kau. Ko sa o kakala I lalo le. E mawhain ko I lalo le kakala e vai al kupe. Nga o le revenues, yo ala kupenga le kungu. Yo le treasury, o la kola le receivinga ia, ma whapalenginga ia kusi, ia books. O ai, okay mane, o ai o avel soi fumaro loi, alanga kasi le mkanga ruenga le Ia wau ke roa, ia uka ai whala si ko ingo vanas, o ai e avel mkanga ruenga Mai mau peang kakalangoa le ele lisi Langa le o whafose ia. O ke ronga wa ango kikilo ele lisi, pa. Oi, se menga ingoa e swafo. O lea ia mai avatito. O lea ia ioe. O ngai e kako a whaipule ngā le iai. O io kamo makesi rau kama o masinga lupe. Ia, masinga. Masinga lupe. Ko urko. Ave, ia. Wa le fo ia le mingi skaru ko. Mana tu mai fo. O te loa ia ni si o le vaenga le la Wa le aso finga ngalo la usiri fai ula le. Fai se fa ko fala inga e kukuri. Tolo, le upu ma for kuri. Fa maka e kukuri umale ko se furu koru. Pe kakau o nga kukuri nga or ko fiku. Pe kakau o nga kuri nga or ko kasi. O le hase rua manatu lauteli.
e sili mun mai ka lo ia le e sa ola ka o ke mingi o ke mingi o manga kuri uma o ke le manga ku se bonga pa wa fo me len ka ko kilo ye o ngisi mai ka fa ngu mera ka ko paki mai ile ka wanga wonga me e pure pa no nga ke ma ko foi ko ka mo la ngaia ku singa bongo ka ko ka fa bisa ko fo yai ku singa bongo ya kiki mai ko fo yai ku singa bongo ya ya ni wa ko fo yai al ko kene kuri uma e taua ia te au le fai unga a o lai na malama i latou ia na fai ala to fai unga ele mafu anga ngalainga lakolangolangoa le position te awangi i suier kai even though leva ia ko le majority la yo o le winga o la uia kau a faapula e iai i la ko o le i le kapengeka because o la ko mai ele manga o suier kai some of them o le kapengeka o le lako fai unga lai fai perhaps it's based on them misinformed pe o mele nga kakalangoa ingi o lai fai mai o le pawa le kapengeka ele o le paki a fa pea e iai i la ko o laua malama pe sa o lai kakaunga o le fai kau le kula fongo o man fai kau kula fongo fe mer kula fongo ele iai ali e mawhai le paki nga kuli au le fai pule ave ese lola ia malo kofi mingska pe afa pe ko e fai le palo kala kiki le ngai le mawhai ngo attach sisi apa ki o ko inga mafau fonga langa e worthai le ave o le avangoa ia ila ko le nga kuku le mese se ko reconsider la positions afa pe a fai mai o lai agree le mela ia le ka ile ala asak then ia o nga fai lola ia sorry la o le la va ku fuila mar ku si le o ko agree le pa ki ma o ko ai ava pe fa pe mai le fa ko mala malamba le nga o walu faila homework so please o lo ke lango inga le positions al pa ki o lo va ku kula fongo le ya yo pa ki ringa la nga o mai ele o ka pengi ka ringa o mai ir pa ki ma lo fa tai ko e ku ya sa ngi me muri wala nga o me lang fa ka o ele ese de ese avango a le o fa nga sa ngi de sala mo mar con yola e ko au mai e ya la tanga tai la via email sala mo mar con yola ai foi la tu pe o ai pe fa no o isi tanga tale le ya le nanga o ke lo ayo moe ka ko fai ma fanga e te ki runga pere tai mo ese disi ke o fo i de fo fato a sa una holiday umina holiday ale sa wana sia mo yo ma fo sambo o leva to no so ta to disi runga ni tai mi yo le ale a fai na le o au pa au le si tanga ta alo ita fua ta si o tanga ta le o te mana o ya rusa o ale kiuke kamale ele sa o ise meo se fa man to fo tanga tal leina o leva na pisa e te e ai tu la fono ia na fai e kula e pa ela fo ile man ko so ska ngaka e ambakan ka pisa me fa pe ngai mele sa o ka ngaka fa maungi ka ku fa maungi oile ele fe ia le sui fo talai au so se me ala ve ku ia kongi sa o tama ale kongi le fam singonga e mingiska fa msingonga arusa o ar kamane ale sa o mai pora tatu pora le customs kamo kiuke ia au ia tatu wola le palmia o ai le palmia mo le nei toe tausanga male afa po nei toe o ai se tangata te tauna tu mai le te mile nei e fa palmia fa uma ku pai ale isa ngo ko le ya ka wo ke lo lang kala le fa pe mai mo mua ia la ka ale lo ka reading a ku ngala approach ya o ka wo le process e go through ai le paki ele su engor kai ka o ke interested ile process ang sila ma Australia a ka ngaka ma perkangia ma Amerika e nominate ele session paki ya ia vea ma mai kong if I'm Makai, and that person have to select a deputy. Ele kakaula ele fast. Nga fa pea o le majority ele kakau fo infa kanga nga fa pea o loa
o paloka o makangaka leo wa nominate malanga deputy e ka kauanga ia inkanga ka skolua contestinga ia positions ia and it's for the interest of transparency and accountability inga ima fainga fair uma ele fa pela walangolango ele ko a limas fulu lua pasenge ia le ia taua for example ai langolango ele ko a fasul valu ya unga ule fie lola ia le vaenga la no that is a democratic process so o ai la le kai e manga o le paki e ka kaunga nominate le wa fa ku ai and that is the o le fesilinga ele majority le ia kai mingi wa kaunga fa kalango ele ka kau foinga fa kanga va pe nga ola uli ya le la vote mai no inga ia ka kaunga ia ngi records mangi fa mau nga le paki we go through the democratic process a o fola kai mi ko ave ese e ave ese fo le democratic process le o ai yo e mai wale ko fa ko inga mo ka ko le ko ka ko inga ka kai si mai lima count o ai lang lang inga kai si mai lima count o inga e ka oko ai le file mu le ku i pa ki fa por kiki e kongol ka ko to give you a name no I am not going to give any name o lele I will leave that to the ila ko i kongol pa ki ka mingi le atawa ai le fa mai lau sau no nga o fa ungoa mo lo si la fia ai e te au fina ngalo sauni o aula e fa u nomini po nominate la avatu to nominate nga tunga ona ta o lola ia lea ile parti por vang fa upfai ia la to te filitanga ngaina po ai o le atanga lo tusi ai o la to fa ona ba tu le ale ta to fa uma mo ilo o la to fa o ale vena ale o te apeato la auli al mali toa e te tauna iai mastamaitai ana rosa o la ko fale e filita nganga iai se pale mia ia la fotu ale atawana fa mavaile matatu por club livanga le fiafi pa penga o mal feeling a se vai nga kule pa nga we fai pa penga o mal feeling o se komi ke kule pa nga we fai ia ke au ia le ala nga o kari wo sa o kari a saun no Paulo me o ke kari o ke kari mo la lango le la o kari mo la lango le la o kari mo la lango e kasi ar kari la lango o la auli ne wo kari mo la lango ia mana ia ale tali la o vale au lango ale la tali tu mo au pui que malo ni ya tu via na wa vatu o ngo fa la ngai pe e tau fa ai poi po mo fina ngalo le loia e te tau ona yaini ni ngoa e nomi ala ngo te lo oi o fia melo wa yai o e stelia fa ko fara wo fanga sa wal me le to yai as tam al melo wo ta o toilo fina ngalo tuli uma to ya Samoa te urungar por kalami chulo de vanga la fiafi e peor de tau fa poi li ale sunga loia ya ai se ngana wole tau marila fu fonga va tele manantu ol por kalami o fina ngalo ol por kalami e ta oto la fo il por kalami ya wona I fia le se ma venga ma mafa fo I lau fa fonga ba Samoa ya ele manongi uma se lolo ni popo e mau ele yaso a ole asina le lei fai ya ma o tatu pale wale anga luma I tulanga ole mana malama o mata upo fa maninoina ya ole afusa fa funga mai tulanga ole va tangata ma o ia ai pa funga lele tulanga ole va matau ainga matulanga fa tena ya malia fenolo fina ngalo e fai fo yo lo mama po yo ainga ai e ai fo yo matu so tanga ai ole me pitu sili no fainga tai de nga ruenga fa atu sitala por nga ruenga fa sera lau ole taimi e toe afia ai tangata e pele ia ti oi ma tangata te fa awo mamai ia ti oi pe a o ina toe afia I vaenga e te tau ona e fa ai loina I lunga le lai e tau fai to ma to por kalam ya a fai fo ure tau tamali I lau fa maua
ia tatou talanoa le issue ai le tatau ona afia i fuoro tatou vatangata lelei mo tatou soʻotaga mafanafana ia ai tatou tatalo o le ale tofā o le a faamanusina mai o tatou teʻitaʻi i totonu a o le fast po o le vaega faaupufai tatou siitia i le atua leaga o le pati na faamanuiaina i tatou ma o le pakifo o lea e lau aluga ai le suafa o le akua faatuatua i le atua sa moa utasi aua lage i ai gilima eleelea aua geʻi ai gilima o gi au faomea po o ni tagata e faasili au pule ma manatu faapito aua ge o lakou kaumafai e le peki le paki ga faakuuiga ona o le alofa o le atua matou faamavae atu le maga o le fiafi ia i lelei tatou afiloaʻi po kalame masani foʻi o lelei vai aso i le aso ae lelei e fiafi tou auauna asiata mai iuta nei ae mai se suga lei ataua ia ma le suga le tatou loia le tatou ofisa outou e niusila soifua ma ia manuia mo lenei e fiafi Fāsoifua.